kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tagiti ubing bakay? Imunadan anaturog, Michael Lakay. Ne, nasapa pa imot bakit? Nanganda ka din? Ay nawaw, syempre pinakan ko idasakbay anaturog da, Lakay. Okay. Mangan kamutan, tamasapa ta amaturog ita. Apay masapula masapa ta? Nalipatam ka diti kasar nga atendaran tayo inton bigat, Lakay. Intun bigatin da jay aya? Ay, iti sobra a kinagagat mo, nalipatam pa yun a kasar ti kasinsin mo inton bigat. Saan amabalin amala daw tayo, ta flower girl ti anak ta? Mga nagaro din, tamasapa tayo ang maturog bakit? Mabiit la ang tamangida sarak iti kanam. Siya akon bakit? Kabay lakmay? Daytoy ti isuot mo, Lakay. Daytuyan bakit? Ay nawaw, simple la unay mat day ta abadom. Kay kaya't ko ti kastoy, ta komportable ak bakit? Anya, Tapno basit mo lang ti ilabam ang mga no panunutan dagiti kabagyam asaan ka nga as-asikasuan no kasta ti kawas mo amapan ijay. Ang mga no syakpay ti madaksan. Relax ka lang, bakit? Saan ang mapasamak daytan niya? Ammo mo dagiti kabagyak asipod pa idik at simple a katao. Dagiti bisita ngay. Ay nawa, anya ko matibibiyang dagiti bisita, bakit? Komportable ak ngamin no kastoy ti badaw. Nang runa pa ikat nagbara ti panawin. Okay, adakan ka dayta. Saan mo't ang mabalin nga ipilit ko ti kayat ko? Ta mga no dayta pa'y ti pagapaan ta. Ay nawaw, apay akas jay. Ti Anya, Filay. Kita ti kawas da Michael kan Raquel. Agraman dagiti anak da, nanawela. Apay ti kawusda. Awa mo makitak adagas iti insuot da. Kita ni Raquel, nana. Nakapurpurma. Mayat ti kawas na kan nakabutspay. Agraman dagiti anak da. Nagpipintas ti bestida da. Ay nawaw, anya kumatidagas ijay. Ngam kita ni Michael. Kita ti kawas na. Nakasimsimple, nana. No isyumot ti kaya da, bye-bye antayo latta. Kat no nagalas akit kitaan, nana. Kasano kumaan nagalas? Saan mo't anarugit ti kawas ni Michael Nagalas takasla saan mo't nga inasikaso ni Raquel ti asawa na, nana. Si Kaki di mo, Filay. Saan mo't siguro akasta ni Raquel? Nang runa ka makimismisa damay. Nakita yo ti kawas ni Michael ijay kasaran itay, tatang. Ay nawaw, apay ti kawas ni Michael Feli anak ka. Nakasimsimple. Anya ko maitano simple. Ay nawaw, di yun nadlaw aya, tatang. Idiritsyong ngamin ang ibaganuan nyaman dayta. In short, kasla saan nga as-asikasuan ni Raquel ti asawa na. Bagi na lang samot ti as-asikasuan na. Unay kan anak ka. Apay buta pagpanunutam iti dakas ni Raquel. Wen tano siyak makakit-kita, nagalas jay, tatang. Wano? Adamoten sa bali, alalaki na, iso akas jay. Narugit at talaga ti kapanunutam si Kafele. Amin ang makitam, kit ikamot na iti dakas aka ipapanan. Nay, si kamat gayam ti lumabas, Raquel. Ne, si kamot Feli. Mayat ta sapatos kan paldam Ha? Ay nawaw, ta sapatos kan paldam kunak, bagbagay mo. Kasla adda sa bali akayat mo asawa na. Awam magkiday, sa dino ti papanam aya. Agpasentro adala ilakad ko a papeles.
Papeles lang gayam kat apay akas jay pay lang ti kawus na. Anyat ko nam? Ha? Ay ko, awan. Awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy ka kitdi, tapno di ka mataktak itilakad mo, Raquel! Kumusta ti papeles ngayon lakad mo, Raquel? Bakit? Nalpasan lakay. Kamahurjanan na. Nalpas mo't langin. Bakit? Ayun gayam, adda ginatang ko para ken kalakay. Sapatos kan pantalon mo dayta. Para ken kangarod. Ay nawa, mabalimpay mo ti sapatos ko. Kan adu mo ti pantalon ko. Amumot asimple lang ti kahit ko bakit. Tapno adda isuot mo ano makimisa tayo. Anya? Tapno di da ibaga abinaybayan ka. Asino tinangibaga abinaybay anak? Tapag sasawak bakit? Awan mo't kit de, ngam saan tayo nga amo ti taray ti panunot dagiti tattao ang makakitkita kada tayo. Adamotin ka nakwada, bakit? Tinapatag, kit naragsak ti pamilyata. Saan mo't nga iti kawas ti pakakitaan, kay? Agrobot tayon, bakit? Ay nawaw, kasta ti kawas mo ang makimisa lakay. Uwan, bakit? Apay ka de. Ayan nga iti ginatang ko a pantalon kan sapatos mo. Jakpay kahit nga isuot ti ginatang mo, bakit? Iti anya aga po mo. Ni bakit mo? Mamin ano ka din, hay bakakin ka akong tinto akong iti kastoy. Okay. No kasta ti ko nam, saan ka apilitan? Ay na, agyaman ak bakit Dayjay laang no adda makakita kada tayo. Kat pagpanunutan dak iti dakes. Di tayo latay day kaskaso bakit? Agbyag tayo itiwagas akayat tayo. Saan nga itiwagas akayat ti sabali a tao ang makakita kada tayo, bakit? Nay, saan kayo mo't nagkukuyog asang kapamilya, Michael? Nalibatak ngamin tiwalit ko. Iso ang nagsubliak di tabalay, tata. Kasta ka tay. Uwan, tata. Into makimisa. Domingo ita, tata. Ijay laod mo't tipapanan mainton madamdama. Nasaya day, tata. Uwan, oray kasano ti kinabisay, kat saan tay aliplipatan ti makimisa. Uwan, tata. Agpatuloy ang haruday. Tapno saan kayo matla nga mataktak. Kas nakunayo itay, kat makimisa kayo mat ijalaod. Sa dino kanumanan ti papananda aya, tatang. Ay nawaw, sa ludsudong matla amin ang si Kafelay. Saan mat siguro adakas no maamwak mat, tatang? Ay, saan anasaya at ti ugali akas taa? Makimisa dagijay, tatang? Una, makimisa da manay. Makimisa da akas jay ti kawus ni Michael? Presentabli lang tabot ni Bado na. No kasta nga agkukuyog da kat saan ang naibagay ti kawus na iti kawus ti pamilya na. Aglanglangakit di a driver, tatang. Unay mo ta driveran? Kat pudnumat, saan aya, tatang? Saan ati pamilya ni Michael, tayan ti parikaut, Felay? Kat, anyangay nga rod, tatang. Sika, tayan ti parikaut. Tila madmadlaw, kan pampanunutan mo. Dakis pa'y ti rumrumwar itingiwat mo. Anyakan aya, Felay. Haddan samot kabit dayjay Arakel, nanawila. Kabit mo nga ibagbagam si Kafilay. Ay nawaw, apay di yung madlaw aya, nana. Una yan di kasta ka panunutam nakaw. Limabas damanen iti paraangan mi iti agsapa. Kahit Nakitak ti kawas ni Michael, nana. No kasta nga agkukuyog da asang kapamilya. Kasla family driver mo tan ni Michael. family driver mo't nga ibagbagam. Katpudno mat, saan aya, nana? No kas jay ti panagbadbado akaya da. Anya kumatibibiyang tayo ngay. Ay kat adda, nana. Concern si itisin tayo nga rudmat. Adda siguro pagpatpacharmingan da jay arakilan niya, nana. Hay, jak amo keng Kafilay. Jak amo no apay nga apiktado kalaunay. Wano, kursunadam ni Michael. Ay nawaw. Saan, nana? Observant lang da tao. Isu amadmadlaw ko, nana. Anya ti ko na mga ibagam, Feli? Bantayam ni bakit mo, Michael. Ay nawa, apay ni bakit ko? Apay, awan madmadlaw mo. Awan, mate. Naragsak kami, mate.
Di mo ibaga amay sakamat nga uto-uto. Noad dati kayat mo nga ibaga, idiritsyong kanyak, tapno maawatak. No saan mo amadlaw? Saan kon aparikot day ta, Michael? Anya? Ti maibagakla ang king ka, paliiwam ni bakit mo. Anya? Itay pa'y adi ka matagtagarila kay. Adda ka di parikot mo. Pampanunutag lang timbagan ni Feli, bakit? Ay nawaw. Anya timbagan ni Feli kan kaya. Paliiwam ni bakit mo kung nanakid di kanyak. Ha? Paliiwan na. Un ka no? Taapay ka nung aramidam tikas na. Diya ka mo kong na bakit? Di naman imbaga no apay. Naa, agar aramid day at tao. Diya ka mawata no apay akas jetim bagbaga na kanyak. Ipagarup na siguro nga adadakas nga aramidak lakay. Aguray day ta babae. Kasaritak tuman. Anya ti parikot mo kanyak, Feli, ah? Parikot? Ay, adda ayamat. Apay akas jay ti bagbagam kan lakay ko, ah? Ay nawaw, di ka maawatan, Raquel. Di ka man agin didiam mo. Dakas aya ti imbagak ken kuana. Saan mata? Paliiwam ni bakit mo kunaklaan mat. Apay ng apektado kalaunay no awam mat dakas ngar aramidam, ah? Anya ti kayat mo asawan itikas jay nga imbagam, ah? Awan mat. Sika no ikam iti dakas akay papanan, Raquel. Pangaasim ha? No awan na saya at nga ibagam, agulimag ka. Itikas tangar aramidam, makadadaal ka iti pamilya. Naimbaglaangan tanasingpat ti asawa. Gayam yu day ja Feli, saan ka di nanawela? Wine, apay ka day. Amang ano adenis istorya na kada kayo may papan kanyak. Binagaan na kanungamin nila kay ko apaliiwan na. Ni Philly mo ngamin no maminsan. Gaputa simple nila kay mo ket ikan na itidagas akay papanan. Saan mo kanu nga asikaswan nila kay mo? Amangan kanaw no adda lalaki. Ken kasla driver kanu nila kay mo no kasta nga agkukuyog kayo. Imbaga na day tanana. Ah, ay kwa. Ay, lawan kaun. Agsaga na day jay Feli. Amom no anya ti pampanunutan day ja Feli lakay. Anya ka no humat bakit? Adda ka no lalaki. Ay nako, kanaw. Saan laang aday ta? Baybayan ka kanupay. Ken aglang lang ka kano a driver no kasta nga agkukuyog tayo. Ah, Na, api ngagkatawa ka ngay. driver mo, ay bagbaga na dya babae. Ay, makapaasar nga rod. Di na amuti tang abon na. Ay, talaga mo dagiti manlaki biyang akalugaran. Ay, naku nampay lakay. Kaya't nansamot ti makangag. Anya ti kunam na nawela. Nakasaritam ni Raquel? Wine, Kat? Anya nga itinagsaritaan nyo? imbagak keng kwa na dagiti imbagbagam kanyak. Ay nawaw, apay ngay mat nana. Nailaw anak nga rod filay. Jak kumakayat ti makibiyang ka. Ay unay kayo matan. Pasensya kan ah. Ay sus, sigurado nga rod akasarita nakto tanaamuan nan akas jetiin sawsawang ko may papan kadakwada. Agpasensya kalatad akong kwa na tap numalpasan ti saritaan. Hay, anyan tulangan nga iti panunutan na nana. Sigurado nga ibaga na at akrutak. Saan ka di pa'y anapan iya balayaw? Saan pa'y nana? Ngam itapay laang kat madanagan akon. Indanon yun to matiin sawsawang ko may papankin kwa na. Lumabas ha, Feli. Lumabas ka lang ah. Makimisa kami manen ita. Uray sika. Makimisa kami tapno malawlawagan ka. Tapno saan akom kumporme ti tangtang abam. Ay nawaw. Diyak ka mo nga isyo gayam amin kan ka. Apay nga ibagbagam abinaybay ak nila kay ko, ah? Tapno ibagak kan ka. Kasjay ti kayat na. Simple laang abado. Ha? Ay kwa. Tijak pa'y kayat. Apay nga isyo kan ka no napurmaak, ha? Ay kwa, saan mat? Saan mat ko nam ngam nagado ti bagbagam?
Nilakay kong tupay, saan nga grek-reklamo? Si kantukit din, akalugaran milaang. O, di si kanti siya kon, nalaing ka nga garamid iti isyo. Adya ngay ka. Ay, nawaw. Kasla naragsak kayo pa'y tatang. Di si kamay tinakababain. Nangag dagiti karoba tayo timbagan ni Raquel. Naritok kamay tadi na oras. Ay, agulimag ka man, tatang. Tapalang mga mintang iwat mo, anak ko. Ay, sa anak nga agpabak, tatang. Di ka agbalin alatang set. Tanya tilaban mo kin Raquel. Adda, tatang. Tikin naman nakibiyang mula ang mati may panakil mo, anak ko. Ay, nawaw. Apay akas tamot din tibagbagayo, tatang. Katpudno mati bagbaga. Ay, nawaw. Agbalbaliw kang aminin. Saan nga amin abanag it pakibiyagam? No amo masan kamot nga apektadaw? Aguli magkalatan. No kasta, dayjay pa'y lang arakil ti kanunungan yaw. Ang sagana kakidih ta makimisa ta. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Narigat mit no kalaban da ka ti amin akalugaran tayaw. Ang mga nudumting ti ka nito akabilon da kan. Sa dino tinagapwam, filay. Ay, kwa, nana. Nakimisa kami. Usto ano nakimisa ka, tapno malawlawagan mo't ti panunot mo. Ha? Mayat ti makimisa, ado ti maadal. Ay, nawaw. Kasla damot sa bali akayat yu asawan, nana. Awam mo kiday, ti kanyak laeng ket agbalbaliw tayon. Tanay, gumura ti pada tayo ataaw, no dakes ti rumrumwar itingiwat tayaw. Ay, nawaw! Saan kuma nga amin a makita tayo ket dilawan tayo? No saan tayo asigurado, nasaysaya at matlaang no agulimak tayo latan. Laglagipan tayo, at tinasaya at atao ket makita babaan itinasaya at kan naurnos apan nakisarita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, awanen lakay. Masapol ang matarimaan ti kalapaw ta. Tarimaanag to bakay. Tarimaanam kit di itan Narigat ti agri-prepare no matutudon. Un bakay. Numalpas ti trabaho kiti garden ta. Kasaritak ni Madam Linda. Apay ni Madam Linda. Ay nawaw. Ang nga kumapay ngay bakay. Ipakadakdag iti kawayan nga ramatin ta Amumat ni Madam Linda ang agab-abang ta ditoy. Wen, amuna. Nga may mayatlatan no ipakada ta. Iti kastakit awan maibagana. At damot kit di puntum alakay. Narigat may, agapot agap-abang ta ditoy, kit basta mga alat-alatan iti kawayan da. Kasaritam tungarod ni Madam Linda tapno ammo na ti plano ta. Sigurado nga umanugot dayjay lakay. Agkape ka pa, Dennis. Ay na, agyaman ak launay, madam. Anya nga mina, hindi ko nam nga ibagam. Ipakadak ko man iti kawayan iti dagayaw, nga abangan may, madam. Apay dagiti kawayan. Mangala kami kuma iti iripirmi iti kalapaw may, madam. Ay nawaw, di talaga ayam. Agpakada kami,
Tanakababain mo't no basta mga ala kami latan. Sige, mangala kayo lata. At damat kawayan iti asidag ti kalapaw yo. Mabalinday jay. Agyaman ak launay, madam. Awan anyaman na, Dennis. Paula bakal, imawag ti kapsat ko itay. Asino akapsat mo, lakay? Ni Fidel, tangdanan data kanong agmula bakal. Kaano nga'y? Mangrugi tayo inton bigat. Talong aldaw kanu bakal. Mabalin latamot alakay. Awan pa'y mat maaramid iti garden ta, tawan pa'y mat na imula. Okay lang nga rukin ka bakal. Ay nawaw, wen alakay. Isupay mat ti itid na atang danta. Isupay ang maigatang iti bagas, tapno saan ang mautang amin akasapulan ta. Teksak nga rin ti kapsat ka. Ibagak ngay manugot ka. Tapno saan nga agbirok iti sa bali at ang danan na. Wen sayang mat dayta. Agsagana ta nga rin bakal. Tama pantay ti anda inton bigat. Nayunam ti alayom abadom. Tatalong aldaw ta ijay. Tarimaan at tulat ta ti kalapaw numalpas taramidon tayo. Okay, ag-text up to no umayo lain. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, gari? Ay nawaw, atang kamad gayam dita, Viola. Kasangsangpot ko laang. Nangag mo tinagsaritaan mi ti gayam ko? Agsaludsudak ka din no nangag ko. Ay, unak lagi din no nangag mo. Adda ka di ilimlimod mo? Ne, Awan na. Ano ko matilimod ko ingangay. Siguradom lang, gari. ni bakit may? At dalaang kinasarita kiti cellphone ko. Pagpampanunutan da ko ni tidakas. Una, tanudad dumak linuluko mo ti aramid mo. Ayan tibunin ko bakit? Ay nawaw, kitaam di taa. Anya kalakit di matan, gari. Awan mo't nga ron iti nang idiswak iti kalman. Kat no nakitak iti kusina iti kalman. Ay, what? Ijay gayam tinang idiswak iti kalman. Oh, makitam dayta. Nalipatak lang, mat, bakit? Sa dino ti papanamaya. Di talang. Sa dino manen adita. Basta titaa. Ay tila papanam. Inton kuan addan to manen madamag ko akalukwam. Apa yung gamin aligatibo taday ti panunot mo? Ay, bakit? Kanayon lang, nga ununaan da. Ununaan ka, tano adda aramidem akalukwan. Mairaman ak tumanan. An-anom ti kawayan, lakay. Kawayan. Nakitak ti ado akawayan a pinukan mo. An-anom dagi jay. San ko ako ko day bakit? Para kan pare rin ni Dayjay. Tinulungak laeng. Ay nawaw, kinasaritak ni Rene, kat si kakanumat tinangibaga apuka ninyo. Ay, kwa bakit? Di mo ibagang ilakong mandagi jayan. Aguli magkalang di ta bakit? Ay nagari aya, mangibabain ka. Di ka kadinatagari. Isumot lang ang mairanod ka no mailakok dagi jay. Kawayan mo aya dagi jay. At daya imbagak ako kwak dagi jay. Awan mo. Apay nga rod nga ilakom, kat saan mo mat ako kwa. Pagkwartaan nga ron bakit? Anya? Ni, apay nga'y. Pinukandamat ti kawayan iti asidag ti kalapaw talakay. Sino mat nga tati naturad anang pukan? Kat impakadak mat dagita akawayan kan Madam Linda. Wen nga rod, manungaal daw laang nga awan ta dito'y kalapaw ta. Kastamot ti inaramid da. Kasaritak tuman ni Madam Linda. Kasaritak pa'y ni Marie Viola. Ang mga no isudakit di tinangpukan. Anunda ko mati kawayan. Kat kaano lang hindi tinarimaan da ti kalapaw da. Saan tay nga amo alakay? Nala, kasaritam tungaraw. Tapno amok ti bagakan Madam Linda. Wen, ibagam asaan tapay anangala iti kawayan. Amangan kiti no panunutan na adata tinangpukan kadagita. Sapay adu ti pinukan da. Day tangarot bakit? Ang mga numakita na pa'y asan anatarimaan ti kalapaw ta. Kat ibagana anagulbud ta. Uray saan ta pa'y anangala iti kawayan. Da kayo ka di tinangpukan iti kawayan iti asidag mi, Marie Viola? Nilakay ko, Mare Paula. Anya? Ay, jakman ammo kinigari, Mare. Awan mat ti mariper dito'y kalapaw yo. Adda nang ilakwan na, ngamjak amo no asino, Mare. No kasta, inla ko nagayam, Mare. Wan, Mare. Ay nawaw, impakada mi kin Madam Linda Dayjay, tatarimaanan mi kumamat ti kalapaw mi. Ngam inununaan da kami mat. Nilakay ko ti kasarita yo, Mare. Naglukon day ta tao.
Ila ko na ti saan namot ako kwa. Ay, day tangarod mare. Numat aday baga, isupay kit di tinaturay nga agsao. Paula bakit? Anya tinagsaritaan nyo, kan Biola? Nigari kanu tinangpukan kadagiti kawayan lakay. Anya? Ay nawaw? Nangusaran na kanumot iti ando kawayan? Inla ko na kanumot. Ah, anya? Inla ko na kunang bakit? Won lakay. Saan la ang anadakamat ni ma-review la kanyak no asino tigim matang. Ay ulay ay. San sapay mo't ang nagpakadakin ni Madam Linda? Lakit di alakay. Saan lakit di apalubusan ni Madam Linda dayjay. Nang runa no ilakla ko na. Kasaritak tuman? Makapaasar ti kas tangarabid na. Imbes nga dati usarin tayo. Awanan, tainla ko na maggaya man. Anya ti bagamaya, Dennis? Apay mo't ang pinukan mo ti kawayan iti asidag may paray. Ay nawaw, at dapay mo't nabate. Inton sumarunaw, kat saan kumakas jay taramidaw. Da kami tagab-abang ijay. Kan may isa, impakadak day jay akawayan kan Madam Linda. Sa ita, inununa anak mo tang. Nagsasaw ka, kat kas kalamaw awanan. Nagado akawayan dita. Respeto ko mama at itipadang agab-abang dito ya. No dahi talaang tigagaram, pang-aasim ta di naktaktakan. Kitaam nga do ti trabaho dito garden me. No diyo kasapulan ti kawayan, diyo ilakaw. Panunutan nyo kasapulan mi mo dagita kawayan. San lang kumati pagkwarta nyo ti panunutan nyo? Asino ka kumaamang ibagay ti kasta kanya, ha? Kaya't mong samot nga aga-apa tayo. Umay kula ibaga saan na da kami tinangpukan kadagiti kawayan nyo, madam. Nay, kunaklakit din no madama atartarimaanin nyo ti kalapaw yo. Saan pa'y madam? Ni pari-gari tinangpukan kadagiti kawayan nyo. Ay nawaw, apay ngay. An-anuan na ti kawayan kat kaano laeng mat idi nag-repair da iti kalapaw da. Inla ko na kanaw, madam. Hinla ko na. Na, apay mo takasta. Isutimbagan ni bakit na, ni bakit ko, madam. Ay naglukon. Saan ko lang arudan nga ilaklako tapno at da usaran nyo? Napanakit din inlako. Anya nga iti usaran nyo mat. Un nga rod, madam. Ang dati nabati iti asidag ti kalapaw may. Ngam basit maut. Mala ano sampay laang timang birok. Kasaritak to day di agari. Saan amay parbang ti kastangar aramidan na. Ila ko nakidin ti saan namit ako kwa. Saan pa'y anagpakada kanyak? Anya ti bagayo, Madam Linda? No saan nyo pa'y akasapulan ti kawayan? Saan mo apukanan? Anya? Nadamag ko tinaramid mo. Inlakom ti kawayan asaan mo mat ako kwa. Ay, kwa ngamin, madam. Saan amay parbang ti kastangar aramidam gari? Sobrang ngamin, madam. Isungarod asaan ko nga ilaklako. Iti kasta adda mausaryo nga manyater aramidam. Pagkukwarta amat gayaman. Nagipulong man kaya mong lagi diyang agasawa. Anyati ko nam. Awan, madam. Saan na maulit? Rumbang laeng, tasaan anasaya at ti kastang aramid. Kaasi dagiti padayo nga agab-abang, no kasta ti aramid yo. Marurudak law na yung kadagi diyang agasawa. Basol mo Na, saan amaamuan ni Madam Linda no saan ang nagipulong dagi jay? Ay nawaw, si kapay laeng tinasakit tinakam na. Kaya't daklaki di aperjen, iso akasta. Nasakit tinakam da, ngamin pinukan mo ti kawayan iti asidag da. Sapay plano damot atarimaanan ti kalapaw da. Anya nga iti aramaten da, no pinukan mo matnan. Nagado akawayan dita? Imbes nga adda asidag a pangalaan da, awanan tainla kumot. Ay no, adda talaga ti madanog ko na eh. Agtanang kaman si kagari. Ang mga numauman ni Madam Linda kit papanawon na ta. Sa dino nga'y ti papananta, numapasamak day ta, Anya timpol-pulong mo kin Madam Linda si Kadenis? Ay nawaw, impakamok lang kan kwa na. Asan ada kami tinangpukan kadagi ti kawayan. Ninayo naman siguro ti istorya man niya. Di mo man ipasa taramid mo kata kamay. Amo ka, kaya't yung aming abangan ti daga ni Madam Linda nga abangan mi. Iso akasta kayo. Pangaasim
Nasakit pa lang tinakam ko itinaramid yaw. Awan kami lang iti talungal daw. Inranayo kit din na pinukan ti kawayan iti si Dagmay. Amok aya, akasapulan nyo gayam. Apay ngamin nga ilakom ti saan mo matakaw kwa. Di ka di mabayay. Naimpag kumano nagpakada ka kin Madam Linda. Saan mo't nga na, basta pinukan mo lang tamay. Kumusta ti kalapaw yo, Paula? Natarimaan ka di matlaang? Saan pa'y, madam? Ne, apay ngay. Tarimaanin yung matan Ang mga nuadapay ti dagayo ang mabalin mi nga abangan, madam. Apay ka di. Da kami latan ti agadjas. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Wan ata naturay mat ni Gary. Apay, inapa na kayo manan. Wan, madam. Kanayon laangan nga apaan na nila kay ko. Nasakit tinakam na ta impulong mi kada kayo ti aramid na. Diyak kayat tinatangsit nga agab-abang ha, Gary? Apay ka di, madam. Sikat ti ayan ti parikot. Anyat gacho asawan, madam. Irespeto mo't atipadam nga agab-abang. Agpapada kayo laeng, isuad imo panunutan anangat nga to kangem isuta. San mo't, madam? Panunutam asaan laeng ada Paula ken Dennis tagrekreklamo. Agraman dagiti kakadwayo nga agab-abang. Ado mo't ti reklamo daken ka. Sakpay gayam ti dakes ita. Una, tagamrod ka mga rod. Saan laeng akawayan ti isyo? Agraman danom, bukbukudam kano. Ay, ko, madam, No natangkan ti ulom, no saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Talaga papanawon kayon. Diyak kayat ti sakit ti ulo ko nakmanan, Kari. Oh, anya nga ita. Kasano no papanawon data? diyak mo bakit? Si kantong mat ngamin, gamrod kang Gari. Diyak impagarok magreklamo da kita at tao. Agreklamo da ta aglablabas kamat ngamin. Di sana na maulit. Saan asyak ti kasaritam? Dagiti tattao aginundawayam ti kasaritam. Di mo urayan amapunuan ni Madam Linda. Tamo mat. Awanan ti sabali apapananta. Anya tar aramidom dito'y gardin ko, garay. Kahit ko lang dagkid daw iti pamakawan, pare. Anyat ko na? Agpasensya ak. Tapno saan kaya gumurgura kanya, pare? Ha? Pasensya kayon. No pinukan ko ti kawayan ita si Dagyo. No kayat yo, mabalin mo takis sa inyo ti kawayan ita si Dag ti garden mi. Iti kasta, kat adamot ti mausaryo. Sigurado ka kaday, pare? Wen, tapno asidag laeng no bunagam. O sige, kasaritak to ni Madam Linda. Wen pare, ipakadam latagan ko ana, tapno am muna. Ay na, ang yaman aklaw na pare! Ay, nawaw! No saan mo ako kwa, saan mo matngarod nga ilako. Agbalin ka kuma apagwadan iti padam a tao, babaan iti nasayaat nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kita am daytoy Jeric lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakay. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangin-ngin naman. Mabalin kanu ahulugan lakay.
Isupay kiti day ta paggastusan ta. Gan may sa, iti adayupay mo't alugar. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadaan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo't gayam ti gatad na. Kurang ti kwartata bakay. Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamot balayaw matay tanak kaw. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen a masapol nga ag-hotel tayo. Gastos metla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkidi ti house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. At dagayam dagada ijay. Kukwa ka no ti gayim na nanang. Tultulungan na laang amangila ko. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Wen nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao. Taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlin inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko ma. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita ken kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Wen lakay. Agtugaw ang arut tamangan tapay. Aggidantan arumwarin ton madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawa, at damat ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka dahi tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka ang mataktak. Agtugaw kang aruton, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kitaam ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay, Narlene. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawid ti gayim ko adapay ngamin ije Manila. Itiks nakto nga rod ano kaano nga agsubli iti Bagyo. Ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laeng. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Refundable mat kit di. Wano saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan yung. Sakbay nga ited ko ti reservation fee. Kaya't kula ang maamuan no apeng ilaklako dati balay. Ilaklako na taag-migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Iti may bagat asawa ni Jeric akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Wow. House and lot? Tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Iti Baguio City. sino gayem mo mati mangilaklakop? Ay nawaw, basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kindi ka gungit anak kaw. Nagsalsalod-sudak lang may. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alawang basol kong agkalma ka lang kati. Nagbayad ako iti 20,000 lakay. Ay nawa, paraan niya ti 20,000. Reservation fee ka no. Tapno saan da nga ilako iti sabali. Kursunadak launay dayjay a house and lot lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlene lakay. Imposible mat anulokwan data. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga akin kukuha iti house and lot. Saan lakay? Iso kano ti makaamo ka data. Okay, parang saan datalo kwen. Kas naibagak itay, kasinsin mo dayjay lakay. Kaano nga rot amapan nyo kita ti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo.
Ada kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo. Kasapulan alakay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayem ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo dita. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y nagsubli iji bagyaw? Saan pa eh? Ngem no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmet din iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan mabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. Anya tim pa-deliver mo dito'y balay, si Kadarleng? Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Apay ngagsaludsod kayo pa'y laang. Nangala, matitikor tanging gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Anya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog amangigilgil iti murong tayo. Iso adita, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Ada kanupay iji Manila ti gayem ni Narlene ang mangilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan nun tinapalabas sipod nagsarita kayo. Ay, day nga rod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat nga rodan. Or-orayam ti text ni Narlene kun ka. Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije bagyo. Ay narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 tinairwar ko nanang. Bareng ag-text man ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay kamat kasinsin Jerit. Napatagtibakin ka kasinsin. Anya ti bagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarod ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilaklako, kat nairanamat abisi meten. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo latta ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang tigayim ko. Asap atan eh. 2 bulanan nga gururay kami. nangala iti kwarta gasgastusem si Kadarleng? Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsod yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadala ta igatang tayo iti kanin tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damot ti illegal nga arabidem dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtaktakaw kamutay. ni tatang mo't. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangangkay kit din numabisin kayo. Di kay sumana udita, ta nakaturog ti apo ko yung. Isublim laangan ti kwartami Narlene. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanyak. Busy launay matigayem mo nga ibagbagam. Tiyakon mauray. Adda nga rod ti kwarta ken kuana. No talaga ka, ited mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudog pa'y ano anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko Narlene. Mangluklo ko mat ni bagbagam. Makauray ka kadi ngamin. Mano abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti ited ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanyak. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan matit bakay. Saan mat gayam ang mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak?
Anya? Day tatipudno lakay. Kasano ana mo asan ang mailaklako ti house inlet bakit? Naamwak babaan itigayim ko. Isumot lagayam ang nagado ti rason na. Hay na, nalabos ti kinaulbud day di akasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti lukluk kun da tao? Kasinsin mo pa'y nga raw. Isublim ti kortami, Arlene. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlet nga ilaklakom ko na kami? Ni, nakadamagan nyo mga... Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rodin dayta? Isublim ti kortami tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanin ti kwarta kanya. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat amay dimanda ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastig iti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanin ti kwarta kanya. Tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irasun ti kinasingle mom mo. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Anyang ite, pangalaam nga ite 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo bita ko kwa. Ramit ka. Awan nga rodin ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Inyo, di mo panggapin ti aglimbang. Taura sa din ti paglimlimbangam. Amuti na marswa ti kalukwam. Kas gay mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay ti naimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumitan ti ramidan. Laglagi pa mga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ang mapaspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikamu lang ti nagisagmak iti bageng. Kasinsin mo pa mo ni Jeric. Scammer gayam day di Arlene nanang. Anya? Saan gayam ang mailaklako ti house inlet nga ilaklako na kada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Day tangarod nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma apaglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga ammo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik itamatet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayam, Arlene. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ang maikari dayta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok dayta kasinsin. Mano arabi imot tin asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang kumata mapakawanda kun. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Apekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang. Nagato ti pampanunuta. Daytan. Singirin na kamutin ti konsinsam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yun. Uy na. Agtrabaho akman tapno makabayad ako. Nagturig kamit ngamin ang mga ramen di tikas jay. Nasulisog laang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kon nga ulitin. Tayong baglangin na. Tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Sanda ka nga indemanda. Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bala tao tinangaramida mi tikas jay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka day tanak ko. No kaya't mo ti maddan ni ti kwarta. Agtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay nawaw! Awantal na
ti panunot no linuluko ti aramid tayo. Isu adi tay kumaalilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matlaang a konsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ti balay ta, Denver? 30% pa lang tinalpas, Mabel. Ang sweldo kami ita. Ipawit ko ti sweldo ta isupay nga igatang mo iti materyales. Wala, nayunak daw. At damot na paglakwak dito. Aywan, kumusta ti panaglakom iti karne kanat natang? Nasayat, mate. Matumal lang no minsan. Tinapatag kat adda kasukat ti bannog mo. Nadamot kid de. Adala tawad na kita aldaw adakkel ti mapaglakwa. Nasayaat mat nga rod no kasta, tapno addamat ganas mo ngagbambannog. Wala? Mala, agpakadak nga rodan. Alaam to ti ipawit ko a kwarta, tagumatang ka iti materyales. Iti kasta, addamat ten bukod ta abalay no agawidak di ta Pilipinas. Ni Denver ka diti inawagam, friend? One friend, Kumusta nga iti balayo? 30% lang ang kano tinalpas, friend. Ay nawaw, mayatan day ta, friend. At least, ada narugyan. Maininot to amalpas. One friend, kas di mo ti kayat ko kan Denver. Amuna ti agplano. Madlaw mat a responsable a tao ti nobyong, friend. Iso ang nagtalakak kan kwa na, nga uray saan kami pa'y ang nagkasar, friend. Mayat tinapanunot yu, friend. May mayat no ada ti bukod yu abalay. Iti kasta, kat ada ti pagnaadan nyo no agdan na kayo. Pudno launay tanak ko nam, friend. Narigat ti makikapkabalay, friend. No siya ka nakapadas, kat makapa-stress mo laeng. May mayat lata no ada ti bukod abalay mo, tapno maliklikan ti isyo. Imayak dito'y kalapaw mo itay. Kat awan ka mo, Denver anak ka. Wala ata nagpasintro kami, tatang. Ay nawaw, ano tinaramin nyo dyan sentraw? Gimatang kami ti materyales para iti balay mikin ni Mabel, tatang. Ay wine, kumusta mo tin ni Mabel ija abroad? Nasayat mga tatang. Anya ti plano yung ay? Kaanong agkalay sa kayaw? Numalpas ti balay ming. Ti papilmi mo ti asikasun ming. Iti kasta, legal ti panagdin namin ton, tatang. Numabalin ko ma, kat saan nyo napabayagin? Tamapmapan mo tin ti tawan anak ko. Hun tatang, agurnong kami lang. Narigat tagpamilya no awan ti ustong urnong. Kaasi dagiti ubeng. Adamot ka diti punto manak ko ah. Mong kitain nyo, tama nga numaliwayan nyo. Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko, sakbay amatayak. Ni tatang talaga. Napigsa kayo pa'y mo ta. Uray napigsaak pa'y. Saan tayong amo ti mapasamak ka dagiti sumarsarunong aldaw, anak ko? Apaya kasta tilangam nga imay dito'y isturkaw, Mari Layla. Maruroda nga rod iti dayjay adinbar, mariwina. Ay nawaw, apay ni Denver. Aday naramid na adi mo nagustuhan. Isukay din ti pangipawpawitan ni Mabil iti kwartana. At damot nga minun plano dadwa, Maray. Awan bibiyang ko, no anyaman day ta plano da. Saan da pa'y mo't anak kasar? Saan daan nagkasar? Ngam siyempre, agrugrugi damutin nga agpundar. Tinapatag akit saan amasayang ti kwarta ti anak mo, Maray.
Dayjay ki Dain adin bar ti ang numar iti nagrigatan ti anak kaw. Ay, siya na mabalintikas di kanyak, maray. Ay unay kan maray. Imbes amaragsakan ka, tada plano dagiti dua. Kasta pa'y laang ti bagamag. Apay, naabak ka kadimanan iti sugal, iso anapudot ti ulaw. Manaw ti impawit ni mabil nga anak ko keng kadimbar. 20,000 na. Apay ka di. Ay nawaw, agasam man ti 20,000. Naigatang ko ni ti materialis para iti patpatakder mi abalay mi, nana. Nayuna mo ngamin ti budget yu Saan lang ati kwarta ti anak ko ti ururayang. Isumatar aramidak, nana. Anusak ti mangilaklako iti kumkumpurme. Tapno at dati mainayon ko iti kwarta nga ipaw-paw iti anak yaw. Rumbang lang tasikamat ti lalaki. Saan na mabalain ani mabilaang ti aggastaws. Saan mo, nana? Siguraduam lang. Saan nagaputan nagabrot ti anak kaw kat isumatan ti namnamaam. Una na. Uray di ibaga. Amok daytan. Amok ti rigat agsapol iti kwarta. Nawatam ka di ti imbagak, mabel. Nakapsot samat ti signal yun, nanang. Ulitin nyo man timbagayo. Ni Denver anubyom anak kaw. Apay ni Denver, nanang. Ada sa bali apang usaran na iti kwartayaw. Anya? Nakita ka nagiinom da kadagiti gagayim na. Ay nawaw. Kaano, nanang? Idi na palabas alawas laeng anak kaw. Anya? Kita tamang sayangan na ti kwartam. Timbaga na kanyakit para iti materyales ti kwartang ipawpawit ko, nanang. Kasaritam manan. Nalaing nga agulbud da di lalaki. Nalaing nga agsaaw. Ngamno da duma kay inuulbud gayam ti ibagbagana. Isu asika. Pilyam anaimbag ti pangipawpaw itam iti kwartam. Ay nawaw. Nalpasan. Naibaga kun ti kayat ko nga ibaga iti anak kaw. Para makita ano mangipawit payla ang iti kwarta iti daydi adinper. Nagloko kan, Denver. Apay ka di manan, mabel. Anya ti basol ko. Anya di nadamag ko amakiin-inom ka dita. Ne, asino ti nang idarong kang ka? Saan mo? Di nakman uluulbudan sika. Pudno ti bagbaken ka. Narigat ti trabaho mi ditoy. Sa ita, maamwak amakiin-inom ka dita. Sana pudno da ita. Makumi ko makiti trabaho dito eh. Awan ti oras ko para iti kakastabanan. Ulbod! Asino ti nang idanon ken ka amakin inumak dito eh. Amangan mo't no perpredyan daklaan. Amangan no apal dalaan kadata. Saanan amasapul amaamwam no asino tinangidanon kanyak. Ipagarup mo siguro adyak maamwan ti kalukwam. Kasimot ni Denver, friend. Maasyan ka itikas dya a klase ti lalaki, Judy. Anyat amom ngay, amangan no inuulbud ti indanon da kang ka. Amangan no kayat da kayo laang apagapaan. Imposible mat ah. No agsasao ka, kasla sigurado ka apod no ti indanon da kang ka. Ninanang tinangidanon kanyak iti kalukwan ni Denver. Anya? Panagkunam ka di kat agulbud ni nanang kanyak, friend. Ure ni nanang mo tinangibaga, rumbeng laang nga agimbestiga ka. Di ka agdarasudos, my friend. Amok tar aramidak, friend. Amangan no iti udi na kat pagbabawyam to dayta, friend. Patpatyam ti idandanon da kang ka. Anya ti masapul mo? Kahit kula amamuan no anya ti planong, mabel. Anya? Dua bulan asan ka ngay mauawag. Awan pa yung timpaw it mo akorta. Panagkunam ka di kat agpaw itak pa'y kalpasan tinaamwak. Kasano nga roden ti balayta? Baybay ang pailang dita. Anyat kahit masaway. Basta, manipod ita. Ninanang ti pangitalkak iti kwarta. Ay nawa, apay akas tamot tan. Apay kami napatpatyam ti dandanon dagan ka. Kat saan mo't nga rin apod no day jay. No anya ti desisyon ko, irespetom. Okay, atagan ka na ita. Talaga, agdesisyon na para itibagi. Nasurok adwa bulan samatan adi kay nagsarsarita kini Denver. Ay, awan bibiyang ko iti day alalaki, Judy. Anya? No siyak lamay sa pilyak ti ina. Ay nawaw, saan mo't adakes a tao ni Denver, friend? Anyat amom ngay, agul-ulbut to pa'y kanyak.
Nakita ni nanang anak inom, ngam idi mawagak inlibak na. Amangan mat, no ninanang mo ti agar aramid iti paggapaan nyo. Apay ko mga garamid ni nanang itikas na. Day ti jakam mo. Awam metlagayam ti ammom amakagapo, ngam no agsasao ka dita. When ta posible mat mapasamak ti kasjay, friend. Ado tinangag ko nga istorya akas takot. Ay na, di nakpakibiyangan. Adda panunod ko. Saan amasapol nga isuro na? Okay, adda kang kadayta. Good morning, Mariwina. Ay nawaw, anya tinaknakan mo, Marilayla. Naknakan. Awa mo, Maray. Mayat nga mintiisam mo. Ay, siyempre, naragsakak ita, Maray. Apay mo't Maray. When tada impaw it ni mabil kanyak, Maray. Para kano iti balay may. Ipatarimaan ko kanaw. Ayong kasanungay ti balay dakin ni Denver. Sandan nga ituloy dayjay. Nay, apay nga sayang mo't dayjay. Saan ko naparikot day tamaray? Tinapatag kat makaiguma manan iti kwarta. Kita amaray. Tama nga no ipaabak mo iti sugal ti kwarta ti anak mo. Sayang! Anya ti kunam, Denver, anak ka. Agbiro kay ti bayar tatang. Ilakok ti dagami kan ti balay asan pa analpas. Ay nawaw, apay nga ilakom. Ilakok ta isublik ti kwarta ni Mabel. Apay, saan kayo kadin nga agsinubyan? Saanin tatang? Nung ninanang natipilin na, saan ko akontraan day ta? Anyat kaya't masawan? Ninanang nagayam tinangitanon amakin inumak oray saan mo. Anya, Beta ti pudno tatang. patpatsun na mo ti dandanon ti inana. Ta inanang aruday jay tatang. Oray kam malit idandanon na. Isulat ta ti pilyan ni Mabel. No apay ngamin amasapul nga agpili. Diyakon kahit ti sakit ti ulo tatang. Kahit ko amalpasan da ito yung iso. Hello? Nalako kong ti dagakan ti balay asan pa analpas. Kan? Isublik ti kwartam. Itid ko iti inam. Tapno di mo mat ko na. Mano day ta? No mano timpaw-pawit mo, iso ti sublik. Okay. Awan mo't maramidak, no kasta ti desisyon mo. Napatagtinak kanya-kanya. Amok day ta. Siyempre, inam day jay. Una, pilyak tinak Denver. Okay. Itid ko kininanalayla ti kwartam. Isunto tawagam. Okay. Siguraduam lang akumpleto ti kwarta nga isublim. Kalpasan ti upat atawan a panagabrod ta. Makaawid tamat langan, friend. When nga rod, friend. Asino ti mangsukon kan kangay? Nilakay ko, friend. Si Kangay. Awan, friend. Sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di, makigidan kalatan kada kami. Mabalin ka di? Una, kasaritak nila kay ko tapno amuna. Uwan man nga rod, friend. Makigidanak kada kayo tapno sa anak amarigatan nga agkumyot. Kan, makatipida. Ti aginak tatang. Napanda di ta health center, Denver, anak ka. Adda ka nung amin ni doktora ita. Nasayat mo't nga rod. Tapno saanin ang masapul nga agpasintruda. Huwag gayam. Nagawid mo gayam ni Mabel. Anya ko maita no nagawid tatang. Awan mo't kit day. Awanan ti bibiyang ko ken kuana tatang. At damot tin pamilya. Sapay la kuma, ta saan mo nga isukat ti pamilya manak ka? Ay nawa. Saan ang mapasamak day tatang? Napatag ti pamilya kanya. Noan yaman tinapalabas mikin Mabel. Kat napalabas yung dayjay. Saanin ang mabalin asubyan. Anya ti kunayo, nanang? Awanan ti kwarta kada kayo? Awanan Ay nawaw, apay nga awanan. Saan nyo pa'y mat nga imparenovate ti balay? Naigastos kaun anak kaw. Agraman ti bingay ko nga inted ni Denver. Awanan anak kaw. Ay nawaw, nangip-ipanan nyo iti kwartak, nanang. Nagastos ko nga rudan. Anya ti ginatgatang yo aya. Apay anaibos adagos. Ti kunayo kanya kat idulin nyo pa'y tapno adda pagpuunak no agawidak.
Kumaa, ngamnay law anak anang igastos anak ko. Ay, nawaw. Anya, klase kayo nga ina. Wan, kabayatan ti kaadam ijay abroad, makisugsugal ni nanang mau. No kastangarod, insugal na ti kwartak kenkwana. Nalabit a kasta nakaw, di na pa'y napatarimaan ti balay. Kasanaw kat kanayon ijay sugalan. Ay, una yun ni nanang. Isumit lagayam ti mangilumlum kanyak. Naimbag ni Denver idea, tay gatgatang na iti materialis ti kwartam. Ti kuna ni nanang kat inom na ti daduma nanawena. Imbaga ni nanang mo dayta. Wana na. Ay, umapan lakit di dayjay. Iso ang nagaramid iti istorya. Hangam napalabas mo tandayta. Addan asawa ken anak ni Denver ita. Anya? Da kayo ti makagapuno apay akastoy tinagbanagak nanang. Pasensyakan anak ko. Anya ngay ti maaramidan ti pasensyayo. Awanan nanang. Nagbidutak, ambok dayta. Jak laim pagarup ang maaramid yo ti agulbod kanyak. Da kayo ti pinilit ta ina kayo. Nagtalika kada kayo. Nga maapay akastoy ti inaramid yo. Suray mabil anak ko. Awanan nanang. Anya ngayon ti pagbanagak ita. Kunak no ni Denver ti ayan ti parikot. Da kayo matlagayang. Kunak tumot kang agimbestiga ka pa'y. Jak namnamaan nga agulbud ti inak, friend. Saan matan ang maisubliti na palabas? Nalaos ti pa nagbabawi, friend. Nagdarasudos kan tumot ngamin. Tunggal ada ibaga ti inam kat patpat tiyemmet. Inakmat ngamin day chay. Uray inam. Rumbang nalaang nga amuam ti pudno sakbay nga agdesisyon ka. Saan aga po ta iso ti kadaram kat patsyemmetan adagos. Di ka agbalin a one-sided, friend. Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon tayo, amuan tayo pa'y ti pudno. Saan tayo nga agdarasudos, taamangan no agkamali tayo, kat isupay ti pagbabawyan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitam ka din o adadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta, Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukarda itay limabas iti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigol, nakailad naman. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente kan danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad? Bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay, na yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring.
Singirak ti bayad ti abang, kuryente kandanom. Ay, kuha nana. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan matlaang ama urnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa'y ti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramidan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo nga rod pa kitaggadan nana. Ay, nagaduditano kayat yung lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag ka na kayo. Ikan na kami iti dua alawas apawayway nana. Siguraduhin nyo lang ang makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad nyo ti agbayad. Taday tamot ti nagsasaritaan tayo. Ninanauring mo dayjay. Agsingsingiran selso lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungat dayjay ano nakita na kaan nakailad laang dita. Mano abulan ti santa na bayadan na ya. Dua abulan lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawa, 2 bulan lang gayam kat. Dua abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti dua alawas apawayway lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapul nga akita ka iti pakitang danam lakay. Narigat no mapunwan di bakit, kat papanawin data. Nalpas manen ti do alawas. Adamat siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y ngarod nana. Anya, Saan kami pa'y anak itang dan nana? ay nawaw, anya nga iti inararamid nyo iti do alawas. Nagsapsapul kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin anaikat nila kay mo iti sigod a pagtrab-trabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan ngarod nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danumken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yumanen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mo't ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo, ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit, Mare? Dayje abakat awring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita maray. Anya ti diyo nagkinaawatan, aya. Agsubli-subli nga ron iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti kunam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan maray, binakapan ng agpaiso, ngam nagadumot ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, Amare. Ininutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta? Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang, Mare. Ab-abangan nyo ti maysa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kas namot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awam pa'y nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta, Mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yung nga rod data. Ay nawaw, siya nga agpaiso ti gayem mo. Ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samot tan bakit? Wan, 5 bulanan lakay. Ay nawa, anyo tara aramidan dagitang agasawa ya. Tunggal agsingira ket nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rodan ti planong bakit? Mapanak manen iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasayat bakit? Ipalawag mo ang nasayat na barang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan latta. Talaga apapanawag idan. 5 abulanan, Mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak agsingir ket nagadu arason nyo.
Isu nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo, nana. Kas talatang arudan? Gaputan na kisarita kayo, saan kayo ngagdiskitar? Saan akasta, nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawan na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayo agasawa. Diyaga mo no anya aramiden nyo. Kasla di yumet ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan niyaw? Adalat ta ti karbangan may, kas border siyaw, nana. Kumusta nga bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa. Kurang dayta bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang aruda nida. Kumaangam naturad mat asumong sungbat ni Mila. Anya? Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. Saan mo ta mabalin ngagpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay. Naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Manuti bilda iti kuryente. Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad, tawan met bibiyang da nga agasawa. Relax dalaeng met ngamin. No kasta, kayat ni Nana Auring apumanaw kayo? Wan, maray. Agasam man ngamin ti 5 bulan, mare. Awam mo nga rod maibayad, maray. No kasta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam, pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang yo kadakwada. Rupat kwarta kididay di bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw, pagkunaamot nga awan plano mi nga agbayad. When ata inuray yo ang maurnong ti 5 bulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayo. Adalat ta karbangan may, kas borders, maray. Ay na mare, aramiden tayo ngamin ti responsibilidad tayo, Inikat mo magayam ti hos ngagturong iti ayan damila auring bakit? Para makita. Anya? Nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaran da. Agraman kuryente kan abang da. Ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo da laeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya? Awan matan sumangpot adanum iti ayan mi nanauring. Inikat ko tadi yumat ammo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka kadi makaaw-awat Mila. Managing bubukod kayo mo't. Da kayo laang ayat ti agkasapulan iti danong. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumat ammo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Ammo yung adda kami pay lang ditoy. Agbayad kayo pay Awanen pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kamin taw. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamat laeng. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaeng balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danom, wano? Kaya tiyaw nga agreklamo akin ni Kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan Mila. Mano abulanan. Anya ngayon? Awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di ananauring. Mapanggaman kiditian ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko 500 kang kwa na idi na palabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong akan Kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay la kumaa at aksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wan nga rod. Sa dino ti papanam, Mari Mila? Mapanak agreklamo ken Kapitan, maridalay. Ha? Wan tawang mutan ti sumangpot adanum iti ayan may. Ang mga no inikat ni Nana Auring ti Hosyo.
Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga rutikas jay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, mare. Mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di abakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang, mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagam Benito Lakay? Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturudan day ta babae? Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan Ganguana. Iti kasta nga inaramid na, kaslaim pa barangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat dang agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay no, anya ti imbaga na ya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya, di nagsamot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kas kadata yung agab-abang. Imbagak magkengkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan kapitan. Amangan no ada ti ammom amabalin a pakitang danan mi maridale. Ha? Anya ti ko na, Mare Mila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbagan ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tumo ngamin kan ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanawin ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti pada yung atao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayad na lang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runagad di tamot ka baglang tagtrabaho. Wan lakay. Sapay lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod, nasakit ti ulok a makisarsarita kadakwada no daduma. Taipilit damot ti amuda. Ikam ila iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpat ta. Maabuso tamot gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamot akastaan nana? Kas landlady, adda karbengak amang papanaw kada kayo. Nang runak at di yumatam mo ti agbayad. Ada na urnong dito'y nana. Ha? Ada 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate, ngam sapay la kumaata ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay ket dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot kan trabaho may. Makabayad kami nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No ammom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrabengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay aday ito'y laang tiinrimit mo, si Kaandro. Tay talaang nga rin tinabati iti sweldo, na bakit? Ay nawaw, daytoy laang tinabati iti sweldom kunam. Oyn, Apay ngay, kurang pay daytoy ang maigatang iti bagas. kasano ko ma, kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo'y? Automatic ang maikasay ti bayad ti loan tunggal ag sweldo kami. Anya ngailangan ti magatang ti sangaribo ita. Adupay mo ti bagas tayo. Adamot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rud gatangag kuma. Anya ngamin ti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusam. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Risa. Kastamot ken ka, Mari Mirna. Anya ti masapul mo, Mare. Amangan no adda extra akwartam dita, Mare. Extra akwarta kunam. Ay sos, agpada talaang mat amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot-kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare. Adamot in-order ko iti online. Awan am-amum amabalin a pagutangan, Mare. Ni Nana Hilda, Mare. Damag kukat nga agpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mon ti imutang ken kuana, Mare. Saan pa'y, Mare? Ngam adaplano. Ipadas mo man nga agpaiso, Mare. Bagaan naktunoan niya ti ibagana ken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton bigat. Anya tigatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo ah. Anya ti utangam aya. Kwarta ko manana. Kasapulak ngamin unay ti kwarta. Kunaklaki di no tilakok ti utangam. Ay saan nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4-face. Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta nana. Alan kasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa nana, masakit ngamin ti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wen nana, apaman amarilisan kami, agbayad ak adagos kada kayaw. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wen mare, insaldak pay laang ti ATM card ko iti 4-face. Anya ngay ti inrason mo, Mare. Imbagak ang masakit ti katugangak, mare. Ay nawaw, namarti mat adagos. Wen mat, mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay, wen mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laang. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang, mare. Lalaingam ti agdrama, tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya,
Isaldak ti ATM card ko iti 4 piece, nana. Ay nawaw, Amok nga adda ka asiyo iti kas kada kami amarigrigat, nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusan ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi, nana. ay na yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay, kwa nana, kwarta ko ma. Ti kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat a bagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay, kasto ngamin, nana. Adda in-order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala, taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din, anana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sige, 1,500 laang ti maipabulod kaw. Kas makita mo, kapurpurchis ko laang itay. Awanan ti kasunhan kaw. Anya ti may imbaga ni Mirna king kahilda bakay? Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang kat ikam ita bakay? Kaasi da mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awan ti saan da, bagas latta kuman ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na mo kayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta kuman inik-ikan. Ada ka nung ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Kasanon no saan na makabayad da kita tao. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpes lakay. Nalakalaan kin katag talag iti sa bahala tao. Kat amumot anarigat tag singil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Mari Mirna. Wan mare, marilisan tayo kano inton umay alawas. Wan nga rod, iso na laang ta insalda ta mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na, taag-check da sirkan, ma'am. Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay, mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan tamapan iti ayanda, mare. Sika ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay, gayam, di mo dakdakamatin ken lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta, No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wen, mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang ang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Ti bayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check ngamin dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Ang mga no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami, tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano ngay no saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may sa, saan mimot nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad Urayak ti bayad yaw. Ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na kadimot laang Hilda bakay? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pay? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Ngamen, maichik ka no. Kano awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Abangan mit nululbudan da kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturod da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakitan. Amumbit na kita no tuma. Narigat da kasarsarita. Anusak nga orayan lakay. Barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na bakay. Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukumkumpurmi manin ti pangigas-gastusam para iti panagadal lagi ti ubing day ta kwarta. Amok
Saan ang masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaeng. Amok ti ugalim kay. Naa. Numakaigam kay ti kwarta. Kat saan ka nga agtal na. Aging ka nga addapay ting igamam a kwarta. Depende lang tama nga min alakay. Si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta. Tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numit tayong ti kwarta dagiti 4 piece akalugaran tayo bakay. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Isu ti pagsasaritaan dagiti babakay ti na-store itay. Nag-release da mo gaya man. Ngam apay nga awan ti umay agbayad. Si kapaykit din tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi daa. Ibagam ang kasapulam mo ti kwarta. Numara na am ida ket ipalagip mo lakay. Ammumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dumngag da kanya. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lata. Yung jak masigurado ang masingir ko ida bakay. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda? Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y matkwartak ita, nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot ngamin sa bali anang usarak iti kwarta anaawat ko, nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod mat tinangusaran mi, nana. Kasapulak met ti kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga gurayak. Idiin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan yu ti kwarta. Inikan kayaw. Ita akasapulak meten ti kwarta. Di kay meten makasarita ana sayaat. Di kay mat makaaw-awat, nana. Awan nga rod kwartak ita. Uray labusan dak ita. Awan a talaga. Ol budan nakmeten. Itala ang manan nga imay ka dito'y isturkaw, Andraw. Naibos nga minti mantika lako ni Nana Betty. Iso nagdiretsuak dito istoryo. Gusto mo kidi ata isupay mo ti mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ay gayam. Ada ka din ni Mirna di tabalayaw. Adamot, Nana. Apay ka di. Manualawa sa asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti engkareda iti kumari na kanyak ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang kadimot. Insalda na ti ATM card na iti 4 piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano kumaamay busan kami iti bagas kat addamot ti matmatgadak uray kasano, Nana. Ay, diyak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4 piece ken Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amumay, abawal ama isalda tayo nga ATM card. Bayadak to lakay. Nangusaram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang mat asyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Adu kami man. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo ti listahan lagi ti beneficiary ti purpose. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda. Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, nga manulaang tinaawat ko, Nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelease da. Itaan na alayo ti kwartayo, kastamanan ti irasunyaw. Agpada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, Nana. Saan mat amabalin ti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masaknan.
Anya? Ibagak nga isalsal dayo ti ATM card yaw. Tapno ikatanda kayo iti listaan dagiti benepisyaray. Ni, saan kumamot akastaan, nana? No diyo kayat nga agreporta, bayadan nyo nga raw ti utang yaw. Tapno malpasang ti saritaan. Nakasaritak mo laangan dahi amir na. Enya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ama butang dahi ama i-report lakay? Di na imbaga no kaanong agbayad? Saan pa'y? Ngam siguradong agbayad dahi Makitak ama danagan itay, kabayatan ti panagsarita mikalt. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, yung nagbutan tap nagbayadan. Sigurado, adi na lang kaya timaikat iti dayta for page. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apay akasta. Kasla damot pagbutbut nga, marimer na. Kinasaritanak ni Nana Hilda, mare. Aya? Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. Ay nawaw, apay ang nagpakita ka ngamin, mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masiknan. Amangan no maikat ta iti 4-piece, mare. Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasayaat ba, ta nakalagip kayaw. Uwan nana, narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, anana. Amuyo lang nga rudan abaketak, ulbudan dakpay laeng bat. Eh, pasensya kayon, nana. Itadyo nga rudan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapnula ang makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindi di ang musika, Mirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Ah? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumarek, tapno makautang kami laang kada kayo. Makita yo dayta nga aramid yung kumare. Ngum saanan ang maulit, Nana? Saan min nga isalda ti ATM card min? Kasta agbutang kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma ang maibabain, no di da kayo mutlaang. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang akan ito. Laglagi pam kuma akanayon, ariribok kan panakaibaba into ti ibunga na, numaduktalan dati kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan ka di aramidin nyo, tatang? Awan mo't anak ko. Apay ka di. Da kayo pa'y man ti agluto. Awan ti parikot tita. Ada ka dilakat mo. Awan, ngam ag-live selling akmanen ta isupay ti mailakok, tatang. Ay nawaw. Ada ka tagbuya iti live selling mo iti kasto nga oras. Adalat tamat tatang. Comforter ti ilakok ita, kat dagiti nanang ti target market ko. Sige. Rogyabot nga rudan ti trabaho. Tas siya kon ti makaamong agluto.
Agyaman naklaunay tatang, di kay madanagan. No maibus ti comforter alakok, ilibri kayo. Ay nawo, saanin anak ko? Di bali ta si kamot ti gastos dito'y balay. Basta, ilibre kayo tatang. Di kay madanagan, tamanulaang tinabati itilakok. Maibus da ito'y adagos. Ay nawo, apa di ka pala nagluto si Kapetra? Kita ang nga dar-aramidak lakay. Anya na tabuy-buya mo ya? Live selling ni Olive akalugaran tayo. Amangan no adda magusto kadagiti lako na a comforter. At na kwarta mapagbayad mo ya? Adamot kwartam lakay. Ikanak pa'y ano adda magustuak. Di bale, datayo matlaang timangusar no adda gatang. Basta saan nga umabot iti mano aribo? Win ka di lakay. Relax ka laang tanalaingak mo't ngagtawar. Anya nga iti sidaw kita? Anong sampay laang ti dilata ah? Adda pa'y mo't nabati a dilata dita. Anya pa yung arod ngay? Di ka mo't nakaluto. Nalpasan. Nalpasan tatang. Naibus ka di mo't lang. Wen tatang, sold outon. I-deliver ko laangan inton bigat. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Wen isupay mo't a sideline ko no kasta nga awan ti trabaho. Iso na lang tasaan kan samutan nga agin ina na. Adalat tamat atatang. Manungal daw laang mo't ngamin ti trabaho iti ayandaman ng Jonah. Di mo sobraan ti kinagagat mo. Agin na kamot oras ag paminsan. Wen tatang. Di mo baybayan ti salunat mo anak ko. Tanarigat mo't lang na sakit ka. Dakkel ti gastos no ag sakit di may sa tao. Wen tatang. Awan pagdanagan yo. Ta saan ko mo't abaybay anti salunat ko. Ag merienda ka nga rodan. At ginatang ko at tinapay itay. Sigurado ang mabisbisin kamatan. Ada akmanan, nanaton niya. Manungaminan ti bayadakan ka, Olive. 2,300 nana. Ay nawaw, adumot gayam ti ginatang ko. Main kayo ngamin amain iti live selling ko nana. Ay, nagpipintas mo ngamin dagiti comforter alakom nakaw. Di bali ata mausar yung laang nana. Ay wala, addan to usaran dagiti anak ko no agpasyarda dito'y balay. Ayun tapno saan kayong agparikot no kwa nana. Ay wala anak ko. Ay, anya nga iti sumaruno nga ilakaw. Kitchenwares nana. Adda nan stick pan nakaw. Adda nan stick pan aginatang ko idi napalabas atawon. Ang naperdimot adagaws. Makitan to nana. Bagaan kayon to no ag live selling akmanan. Naimbag abigat mo manang Petra. Anya ti masapol mo, Olive. I-deliver ko ti order mo a comforter manang. Ayun, nalipatak ti nag-text ka. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan manang. Adda na patig anang usarak iti kwartami. Anya? Iso nga i-cancel ko pa'y laang ti order ko kan ka. Awan mo't ngaminan ti bayad ko. Apay ngay akasta. Sika ano ipautang mo pa'y laang ti lakom kanya. Sa anak nga agpapautang manang. Adaman ngaminan ti sumangpet alakok. Kasapulak met ti kwarta tapno ada pagbayad ko. I-cancel ko pa'y laang nga rod ti in-order ko. Ilakom to laangan no ag live selling ka manan. Naa, kasta laang kalaka na kada kayo ti mangi cancel iti order yo? Awan nga rod kwartak ita. Di mo met nga rod kayat ti agpautang. Imbagak met iti live ko a cash on delivery. Inton sumaruno, di kay agpa-reserve no di yung matlaang alaan. Pero wisyo kayo iti negosyo. Apay ngay, adamot in sublim a comforter Olive anak ko. Wen ata saan mat nga inala ni manang Petra. Ay nawaw, apay kanumat. Ada kanu nang usaran na iti kwartada. Iso nga in-cancel na idijak kayat nga ipautang. Ay, naglukon da tao. Day tangarod tatang. Di damot ikan iti importansya ti bannog ti pada da a tao. Basta i-cancel dalat ta ti order da no kaano akayat da. Isuda pa'y tinalastog nga agsasao. Saan ang nagpasensyakan ka? Saan tatang? As nakunak itayan, isupay tinalastog nga agsasao. Una yan, bakbak ta nakastatigalad na. Nakunayo pa'y tatang. Inauna pa'y dayjay iti manu atawan ngam iti siyak tatang. Pero wisyo dalaunay. Mala, ano sam nga ila ko manan?
Barang addan mayat agumatang anak ko. Agkape-kapay lakay. Magyaman na, Petra bakit? Awan anyaman na lakay. Ayan nga iti comforter nga in-order mo kin Olive. Nakita ka madamat i-deliver na itay agsapa. Saan ngayon may dito balay? Imay, ngam in-cancel ko ti order ko. Ay no. Apay nga. Adamot inted ko pagbayad mo. Nalagip ko nga addagayam sa bali apangusarak iti daydi a kwarta lakay. Anya. Amang ano anya ti may baga ni Olive ken ka. Addamot tin kan kwa na dayta. Siyempre, in pa-reserve mo dayjay. Responsibilidad mo abayadan. Awan mo't laang ti pangusaran tayo iti comforter lakay. Ay no. Apay nga ron nga in pa-reserve mo tila ako na. No di mo matlagayam alain. Kurso nadak lang amin ti kulay na lakay. Inton sumaro no. No saan ka sigurado? Di ka agin o-order ta perwisyo mo't day ti negosyo ti pada matao. Nakita ti comforter mo nga in-post mo iti Facebook, Olive, nakaw. Adamay sa anabati na naton niya. No sa anak nga agbidawt, impa-reserve ni Petra daychay. Husto kayo, nana. Apay nga rod nga in-post mo, kat kursunada ni Petra daychay. When ata saan na nga inala, nana. Cancel ka no. Anya, Nalakalaang kankwa na ti mangi cancel, nana. una yan ti kakasta a klase ti tao. Narigat nga ta ti ag-live selling. Nakunayo pa'y, nana. Bakbak ta nakasta ti galad na. Kaslasaan nga agpampanunaw. Makapa-stress nga rod, nana. Isu ti adda atraso na. Ngam isut na lastog nga agsasao. Nagdagsan mo't tanti in-deliver da box itay Olive, anak ko. No kasta, simang peten ti order ko, tatang. Wan, itay pa'y Kitchenwares dagi jay, tatang. I-live selling ko manan inton madamdama. No adda ti mabati, isunto ti i-post ko iti Facebook. Aginana ka pa'y mo't anak ko. Kasangsangput mo lang. Wen nga min mga nakpay met tatang. Wan gayam, imay na antim amilinda itay. Anya ti maimbaga ni Auntie Melinda, tatang. Imay na binayadan ti utang na ken ka. Ni, nagbayad adagos Adda inpaw iti kasinsin mo nga adda iti abroad. Iso ang nagbayad adagos na antim. Magustuak man daytoy, Eric lakay. Ay no, anya man ang dahin bakit? Non-stick pan lakay. An-anom tinan stick pan. Nilakay mo't paglutwak anya kumapay ngay. Kompleto mo tigamit tayo Una, ngam saan mo't non-stick pan daychay. Nalaklak ako man no adda non-stick pan tayo. Maguray ka. Lako ni Olive dayta, saan ka di? Wun lakay. Amang ano saan nga ilako ni Olive dayta ken ka? Nalipatam ka di in pa-reserve mo ken kuana iti, adi mo inala? Ala, kung daytoy lakay. Talaga aka sa pulak daytoy non-stick pan. Ipalos mo ano itad na ken ka. Ngam no siyak lamay sa, kasla alanganan nga ilako na dayta ken ka. Anya ti ibagam? Nakitam ka diti comment ko iti non-stick pan a post mo? Main ko nak ijay, ngam di mo matreplyan. Dayjay ka di? Nakita nga agpay so ti comment mo. Nakitam mo't lagayam. Apay adi mo replyan. Ay, kwa. Nailako kon dayjay anan stick pan. Nailakom ko nam. Kat na siya ti first minor iti post mo. Awan nga ruden, saanan nga available. Inlakom siguro iti sabali anya. Anya ko maitano inlakok iti sabali. Siyak lang arudan ti first minor. Inlakom pa'y lang iti sabali. Makapatroma ka ngamin. Ang mga no i-reserve ko para kang ka kat i-cancel mo tumanan. Sayang lang ti oras kan bannog ko. Apay nga ibagbagam ana ilako tinan stick pan alakong. Kat adapay mo't anakitak ijay. Na i-reserve dayjay para kininanaton niya, tatang. Asino jay imawag ken kaya? Tinalastog abugos bayer, tatang. Ni Petra. Isong agpaiso. Maasarak iti dayjay a babae. Bakbaketan. Asino nga ruden ti pangilakwam iti nan stick pan mo ngay. Ninanaton niya latan, tatang. At least dayjay. Alaan na no anya ti impa-reserve na. Saan akas iti daduma dita nga awanan nakam. Pero wisyo laang iti negosyo ti padada a tao. No kasta, da kayo gayam tinangilakwan na iti dayjay anan stick pan na naton niya?
Siyak nga raod. Ay nawaw, apay ada kayo tinangilakwan na, kat siyak tiim mo na anagmain. Ni Olay ti kasaritam, jak kayat ti agsao. Una yan day tangagla ko, di na amo tar aramidan na. Ay nawaw, adda rason na, no apay akas jay ti inaramid na. Kurso na dakla unay day di anan stick pan nana. Kan may sa, bayadak mat. Madanagan lakit din ni Olay no i-cancel mo manan. Naa, kasapulak nga road ko nak. Ay, pangaasay, tasaan asyak tirang-rangam. Ni Olay ti kasaritam. No apay nga may nga in-cancel mo ti order mo a comforter kan kwa na iday. Ni Olive man di patpatamami ti dayji apos mo niya, Petra. Anya ko maitan no iso. Basol mo matlaeng, no apay at di nakakayat alakwan. Pero huwisyo kan tumay. Di pa'y lamabangkrap day ta negosyo na. Ay no, nalastog ka pa'y lahing agsasaw. Numabangkrap day jay nga Olive. Agpalakpakak lakay. Narigat ti kasta ba kayo? Di ka mabutay. No agbalatigtugin ka dagita nga isang usawang mo. Awan mo't negosyo. Ay na, jak amugin ka, Petra. Talaga kidya nalastog ka. Apay nga min nga affected ka. Kat awan mo't dinakamat ko anagan. Awan nga agbaysaw. Nga madlaw ani Olive, tidakda ka mataw. Nabasa yu tipos dayji a Petra na naton niya? Anya apos na. Ti maipapan kanyak Wun, nabasak nga rud itay. Nagatidog si ka. Talaga ang managdakdakas dayji a babae nana. Wun nga rod. Apay ang masapul nga agpos paylaang itikas jay. Nasakit tinakam na tasaan nga iso tinangilakwak itinanstik pan alako. Basol na matlaang Dayta ti di na mapanunot nana. Idi iso tinangi cancel iti order na saan ko nga impose. Itaasaan na anaala ti kayat na nagadon nga ibagbaga na. Naturad mo day nga agpus iti Facebook Wen nga rod tatang makapaasar. Siyak paikit din ti perdyen na iti kasdi nga impupus na. Kasaritam anak ko. Ipus ko mat ti side ko tatang. Tapno mapadasan na mat ti mapabainan. Ay nawaw. Abang ano dumakil ti isyo anak ko. Isu tinangirugi tatang. Siyak mat ti mangilepas. Isu lang ayat ti kabaalan na nga agpus iti kakasjay. Sikat ti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayo. Nabasa dati impos ni Olive. Awan mo't ti dinakdakamat ko anagan iti post ko kat. Apay a defensive la unay day a babae. Awan dinakdakamat mo. Nga madlaw ang maipapankan kwa na tipos mo. Sensitive kit di day a babae Ay nawaw. Agpakumbaba ka man mat bakit? Dagitikas kan ka analaing amang i-cancel iti order na. Kat perhuisyo talaga bakit? Ay sana mabalin. Imbabain naklangarodan. Siyak pa'y tagpakumbaba. Ha? No saan ka kumangamin ang nagpus iti kasjay? Saan kumamod nga agpus ni Olive? Awan kumatiisyo? Ay na, di mo man kanunungan ti aramid day a babae si ka, Eric. Saan kumit akan kanunungan ti aramid na kay? Agpalpalawagak laeng bakay. No siyak ti sika, mapan ka iti ayan datag pasensya ka. Sika tinangirugi iti apa. Rumbang na laeng, asika tagpakumbaba. Bakit? Anya man ang tigagaram. Pangaasim ta i-delete mo ti post mo may papan kanya. Apay, adu tinangag mo ang negatibo maipapankang ka? Amok abasol ko day jay. Sorry No saan ka kumaan nag-post, saan nak kumamat ang maasar kang ka. Nagululi makaklangarudan, i-cancel mo ti imo na nga order mo kanyak. Kasta pay laang ti aramidam. Wan, aklunak akam malik day jay. Isungarod nga agpaspasensya No ammom nga min asikati ayan ti biddot, di ka agin tuturod. Di ka agbalin a perwisyo iti padam a tao. Nagalas man di kasta agalad mo. Panunutom asaan tayo nga ubing. Ammo tayo ti husto kan saan. Ay nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, siguraduam nga awan ti nagkamalyan wano nagbiddutam. Iti kasta, saan kan tumet ang mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi
Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan ti kapem lakay. Agyaman bakit? Kumusta ngay dagiti stalls a paglakwan dagiti kalugaran tayo inton fiesta? Dakagawad Mario kan Jomar tinakatukay ti stalls bakit? Mano nga stall ti target yo aya? 50 lang bakit? Husto tapno adda paglakwan dagiti kalugaran tayo akayat na ti aglako. At damat lang dayong aglako bakit? Saan matket di adakas no adda dayo nga aglako? Ngem i-balance yung tapno saan ama out of place dagiti kalugaran akayat na ti aglako. Siga ngay, at damat plano nga aglako? Saanan lakay? Amangan noan niya ti panunutan dagiti kalugaran tayo. Sapay kapitan ka, narigat ti maisyoan niya. No kayat mo, mabalin mo't nga i-reserve ko ti may isang stall para kin ka bakit? Ay nawaw, saanan lakay? Ited mulatan iti sabalay. Nakasaritak ni Kagawad Mario itay badayt anak ko. Anya ti imbaga na kada kayo, tatang. Isuda ti nakatuka kadagiti stalls. At da kano ti 50 nga stalls ang mabalin a pagdispleyan dagiti mayat nga glakaw. No kayat mo di alamat ti maysa. Dua alawas lang mati fiesta dito'y lugar tayo, tatang. Isupay latamot, ano at dati gumatang kadagiti lakaw? Anya nga tangag paisaw. Agilako kakit di mayt anak ko. No at dati bisita, di addan to customer yaw. Mano nga stall ti available aya, tatang? Day talaang ti saan ko ang nasaludsaw. Amangan mo't doon na i-reserve aminan. Saan mo't siguro anak ko? Ipadas mo latta ti mapan iti ayan da Kagawad Mario. Sige, takasaritak tuman nga ron ni Nana Ansing. Ibagak nga aglako kami mat no fiesta, tapno adda kadwa. Nagapuan niyo, Nana Ansing? Ijay sintraw, in-deliver ko lang ti order ti kaanakak. Kasta ka day? Adda ka di masapul mo ba det? Adda ka no 50 stalls ang mabalin apagilakwan tayo inton fiesta. No kayat mo, mangi pa-reserve tamat. Mano ti mabayadan ngay? Tinaibaga ni Kagawad Mario kat 100 per day kanumat. Nga masapul abayadan tayo ti dua alawas, sakbay nga aglako tayo, Nana. Mayat nga rudan, 100 per day laang. Mayat kayo ka day, Nana? No adda pa'y available. Mangi-reserve ka iti paglakwan ta, badet? Anya ti bagam badet? Ipa-reserve ko kumati stall a paglakwan mi kanina na ansing, Kapitan. Mano nga stall ti pa-reserve mo? Dua laang, Kapitan. Awan ka din ni Kagawad Mario dita? Awan met, Kapitan. Isu kumati pangibagaak, ngam awan pa'y met asimmangpat. Ay nawa, sa di naman nga ta tinapananday dya kagawadan. Diya ka mo Kapitan. Awan met itay simmang petak. Ilistan pa lang tinagan mo iti dayti a papel. Taited kuntukin ko na no umay dito barangay hall. Agyaman naklaunay, Kapitan. Aywan gayam. Kasano nga iti bayad ko? Ited mo tulat takin Kagawad Mario. Ta iso tinakatukat ita. Bayad akong ti binakapam abayad ko iti istol a paglakwan ta, badet? Agyaman naklaunay, Nana. Kano nga ag-display ta iti lako ta? Awan pa'y matigo signal da Kagawad Mario, Nana. Ay nawaw, mayat kumaanurugyan tayon ti ag-display. Doa nga aldaw laangan kat mangrugin ti fiesta dito'y barangay tayaw. Ay, wan nga rod, Nana. Saan mat ngamin amabalin abas ta mangi display tayo itilako tayo?
Wan nga raw, amangan no adda maibagada. O sige, no addan ton go signal ni kagawad, bagaan kay to nananseng. Agyaman balasan ka. Ala, agawid akaw, tay saganak mutun, ti ilakaw. Sige, oray siyak mat nana. Isaganak matan tapno day talang ton mangi display ti maarame. Mangantay kit din nananseng. Nagmerienda ak itayon. Ay nawaw, kasta nga rudan, buy-buyaan na kamangmangan. Ay kat mga anak to, ano mabisinak? Makapasadot ti mga ano kastoy lang. Uwan nga rod nana, manmano ti gumatang. May kadwa meten nga aldaw tayo ita. Uwan no, busy da, iso aman manumat ti customer tayaw. Siguro, at dapay mutkit di mano nga aldaw Barang manayunan kumaa ti bisita, tapno at damat gumatang kadagiti lako tayo nana. Wan nga raw, tapno at damot gungguna tayo amarabrabian dito Naku nayo pa ay nananseng. Dagiti kakadwa tayo nga aglaklako nga ingata. Makarikrik na damo ngata. Sigurado day taan nana, manmanumot ngamin ti tao. Narabian ka man ay badayt anak ko. Ay, wan nga rod tatang, makapabannog. Ni na naman singay. Nagawid matan tatang. Kumusta ti panaglako yung ay? Adda ka di matlang gibmatang? Manmano nga rod. Awan ti tao aya. Awan ti bisita. Manmano nga rod tatang. Sa bagay, may kadwa ngamin nga aldaw ti fiesta ita. Manayunan tubit siguro o kadagiti sumar sa runong aldaw. Ay kat barbarang tatang. Saan mi pa'y anasubot ti gastos may? At dan tubit siguro, anak ko. Sige, mangrabi ka kitdain. Tapno makainan na kamitay. Da kayo nga'y tatang. Imo na ako na nanganitay. Mabisbisinak ngamin. Ay nawaw, paraan niya ka no ti 250 asiningir da baday. Hay, jak amo nga rod nana. Di namat palawag ana imbag. Wan nga raw, sa anak ko mga agbayad, nga makaungot-mot ngamin ni Kagawad Jomar. Ay nahawan nga rod. Kat nung maditikita na kanyak itay nana. Adda ka di imbagada nga additional charges idi nagpa-reserve ka? Awan mo't nga rod nana. Tila ang 100 per day tinaibagada kanyak. Ay nawaw, apay nga rod ngay nga agsingir da. Agasam man ngay ta 250 itinal daw. Ay, day tangarod kat nana. Manmanula nga rodan ti malaklakwan tayo. Naku nampay, awan pa'y buena manaw ngam agsingir da kidain. Dakkal unay ti 250 per di asingirda nana. Awan mo't imbagbagada akas jay. Agsaludsod kantuman kadagiti am-am mo balasang ka. Aywan nana. Kasta talaga ti aramidak. Sayang mo't ti 250 per day. Anya ngay mo't ti gunguna tayo no kastala ang anaga daw ti singsingiranda. Amo ko no asino ti nangibaga nga agsingir da Kagawad Jomar kada tayo nana. Asinaw. Bilin kanumot gayam ni Kapitan. Ay nawaw, para anya kanungay ti 250 pesos asing singirin da iti inal daw. Hay, day tatijak amo nana. Di namat nga rod ipalawag anasayaat. Mga no ibulsada manon Ay kat siguro naibos siguro ti pundo ti barangay nga ibulsada. Isong agbirok damanan. Ay, kaasi tayo umot no kastalaang ti aramid da. Agbanbanog tayo. Sa ita, agnamnam ay laang dagita nga opisyal ti barangay. Ay, day tangarod kat nana. Agpusak man kit di iti Facebook. Ay na, amangan no makita da, kaguraan da ka. Adda kadakwadan anana. Kas bumarangay kat karbangan tayo mati agsaludsod. Kan karbangan tayo amaamuan. No para iti anya dagita asing singiranda kada tayo. Wunmat kit di no agul ulimag tayo. Amangan no itultuloy dati kasta nga aramid da. Naglalaingan mo dagita nga opisyal ti barangay ngay. Anya ti ibagayaw, Kapitan? Api akas dyan ipupos mo batet? Ti kadi may papan iti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan? Wan,
Ti kakasjay abanag kat saan na masapol ang maipos iti Facebook. Di yumat ngamin ibaga no paraan niya ti 250 asing singerin nyo kada kami, kapitan. Kat no nakabayad kami, matan iti abang may. Ar-aramidon mi ti kasjay. Tapno at pundo ti barangay tayo. Ay sos, saan matan ama iparbang ti kasta, kapitan? Anya langan ti mabati kada kami ngay no nagadumat ti singsingiran nyo. Kas makita yumat, manmano ti bisita. Asino ngay ti gumatang kada kami? Diskartyan nyo ah. Hay na, no ammo mila ang kumang at dagayam hidden charges. Saan kami lattakuman anangala iti istulmay? Lugi kami iti aramidan nyo, kapitan. I-delete mo tayo, Japos. Di ka man rumaniklamo dita. Ay nawaw! Anya ti ko na, batay anak ka? Kinasarita nak ni Kapitan Tatang. Kaya't na nga idilit ko ti pusko. Wow. Guilty siguro ay so akasta. Makapadismaya dagitang opisyal ti barangay tayo, Tatang. Imbis a suportaran da kami, saan? Tanagadukit din asing singiran da. Huwin nga raw. Saan mo't ababalin asingirin da no manuti kayat da singirin? Kasano kayo ngay, Mike? Ngayon bag kumaan no ribot isilsyo ti bay sangal daw. Day takot nga rod, Tatang. Saan mat nga rod? Malugi kami matan. Kasla agbanbanog kami lang no kastoy. Baring makarik na dagita nakatugaw anak ko. Ay, wun nga rod Tatang. Narigat ti agprogreso iti daytoy a barangay, tarupat kwarta dagiti opisyal. Naku nampay, isudala ang ti bumakbak nang. Nabasak ti post mo iti Facebook, Badet. Aywan, pudno dayjay, mare. Talaga mat dagita nga opisyal ah. Wun nga rod Timot pagkwartaan da ti adda iti utek da. Ay na, day takot nga rod. Iso madismaya kami matan, mare. Bayam, kasaritak to ti asawak, mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Nalpasan ti fiesta, ngam saan pa'y anasulbar day ta aparikot me. No agsaludsud kami kat pundo ti barangay kano kung kunada. Ay na, saan ama iparbang ti kasta nga aramid da. Di damat panunutin ang mabambanog kayo. Kinasarita nak ni Mari Marlin itay na naanseng. Sinaludsod na ti may papan iti 250 pesos per day asininger dagiti opisyal. Anya timbagam ngay. Ay kat inbagak ti pudno anana. Sapay la kumaa, tamasyan da kadatayaw. Kat isubli da ti kwarta asiningir da. Wen nga rod anana. Manulaang mo tinapaglakwan tayo iti dua alawas. No saan da nga aksyonan ti reklamo tayaw. Saan akon ang makifiesta inton umay atawag. Ay uray sakmat anana. Imbis nga aginjoy tayo kumata fiesta. Saanan tapagkwartaan da tayo magayam. Naku nampay, nagadulaki din nasingsingiran da kadatayaw. Apay akum kumpurmi ti singsingiran nyo, Lucio? Ay no. Anya akong kumpurmi man nga ibagbagang bakit? Doble-doble met gayam ti siningiryo kadagiti nagabang iti stalls idi fiesta. Nalpasan ti fiesta. Ngam saan pa analpas deta nga isyo? Wen tamaditirik na dagiti kalugaran tayo iti kasjay nga inaramid jo. Apay nga abasol me. Kat isuda mo tinagdesisyon nga agila ko. Wen, isuda ti nagdesisyon. Ngam saan kumamot a kasjay Nagado ti singsingirin nyo kadakwada. Kaasi damat. Kasta talaga Nangipanan nyo iti kwarta asiningiryo. Pundo ti barangay Mausar tumot lang, bakit? Pundo ti barangay kunayo. Ngaminton madamdama, ibulsayo gayam. Apay ngamin ngon unaan na kami. Isubliyo kit di ti siningiryo a kwarta. No awan konsensyayo, agbuteng kayo, tano agreport da ijay munisipyo, nalpas kayon. Anya ngay ti da magbadayt anak ko. Ay, awan pa'y mat, Tatang. Awan ti imbagan ni Kapitan, no isubli da ti siningir da kadakayaw. Awan pa'y, Tatang. Day tangarot yor urayon me. Nawo. Nabayagin nga iso da ita. Api nga aging gayta kit saan pa nasulbar. Jakman amo, Tatang. Talaga nga awan ti konsensyada ya. Hay, rupat kwarta dagi jay, Tatang. Aramidan da uray saan ama iparbeng para lang iti kwarta. Makapadismaya launay.
Nagadulakit din asing singiran da. Ay, awanan, Lucio. Nakababain launa yan ti barangay tayo. Apay mo't? Una, tauray ijay paradaan kat pagsasaritaan dati siningiryo kadagiti naglako iti fiesta. Anya? Amuyo pa, ino anya ti bagbagada. Kurakot kayo kano. Basol day jay abatet. Tila mo't ngamin ipupos na. No saan ang nagpost ni Badet? Sigurado nga awan anyaman na kada kayo ti reklamo da. Di mo't makawaawat na kita tattao. Kasano nga agprogreso ti barangay tayo, no kastala ang lakay? Da kayo matlaang nga opisyales ti numero 1 amang dismaya kadagiti kalugaran tayo. Awan da kas nga aramidon mi anya. Tapno malpasan ti isyo, isubliyo ti kwartada. Amo yung matasaan a big time dagiti naglakoy di festa. Kaadwan kadakwada kat kalugaran tayo mailaang. Akayat da ang mapasaya at tibiyagda. At da na imbag adamag para kada tayo nanaansing. Anya mo day taan na imbag adamag badait. Ay na, irifanda ka no ti kwarta tayo, nana. Ay nawaw. Pudno ka di ti bagbagam. Wen, nana. Kinasarita nak ni kagawad Remy itay, nana. Ay, kamaudyanan na. Wen nga rod, rumbeng lang ay sublida day jay, nana. Apay ngamin agkuliktada kat awamot na pagsaritaan tayo akas jay. Nasaya at launay no isublida ti kwarta tayaw. Isupay nga igatang tayaw iti masapsapul tayaw. Mayateng! Insubli damit lang ti kwartayaw. Wen nga rod, tatang. Isupay mo't amay gatang iti bagas. Sapay la kuma. Tasaan to ama ulit ti kasdyang inaramid da. Ay kat addamatan kadakwada ano kayat damanan ama ibabain dagiti opisyalis ti barangay tayo, tatang. Adda ka din ni kapitan di barangay hall. Addamat, tatang. Naimbag man tasanda ka aginora. Diyak amo tatang. Agminminulagat kami matlaptan Dosan ka siguro ang nag-post kan nagreklamaw. Ang mga no ibulsada dagiti kwarta kinuliktada. Ay kat sigurado day tatang. Rason dalaang apundo ti barangay. Sapay la kuma. Tasaanin ang maulit ti kasta na pasamak anak ko. Makapadismaya, tatang. No daduma kat dagiti opisyal anam namaan tayo at tumulong kuma kat isuda matlang ti mangilumlum kada tayo iti kinarigat. Insubliyon ti kwartada? Nalpasan Kasta saan ngamin akum kumpormiti sing-singirin nyo? Tani, nakababain ti maipost. Wan ano kasta ti kunam? Na, kasta pa'y lang ti sungbat mo kanyak? Bagbagaan ka lang arudan. Sana na maulit bakit? Pangaasim tagtalnakan. Di ka sumanao, tapno makainanan da tao. Pag nakman nyo day na pasama. No adda parikot, sulbaran nyo. Di yu urayan nga ag-viral ta nakababain, Lucio. Ay, nawaw! Tipudno kan naimbag a leader kat mangted iti tulong kan inspirasyon iti ili. Saan kat asakit ti ulo kan parikot ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Mapanak iti ayan da Mari Arlene ita, Jonas lakay. Ay no, anya taramido mi jamit si bakit? Ited ko ti bayad ti kuryente. 5 abulanan sipud na kitap ta kadakwada. Ngam awan pa'y inted na abayad ta. Saan damat nga mi na nagsingir bakit? Amangan numabain dalaang nga agsingir lakay. Amangan mo't no saan da ka sa pulan ti kwarta. Amangan no ilibre da. Mapanaklat ta iti ayanda. Amangan no ibagada asaan ta makarik na. Gaputagol uli magda kat saan ta matan nga agbayad. Okay, atagan ka day ta bakit? Ay pakikitam tiin na po yung ilot-lutok amangan numaksat. Agawid gamot nga minadagos Di mo man ibaga ang mabayagan kay Jay. Amangan no makiistorya ka man ngamin ken Arlene. Naimbaga bigat mo, Mari Arlene. Kastamot ken ka, Mari Mitse. Anya ti umay mo ibaga, Mare. Imayak ta agbayadak, Mare. Ay nawaw, agbayad ka ite? 5 abulanan sipud nakitap kami iti kuryente yo. Sa ludsudok kumaan, umano ti bayadan mi, tagbayad akon. Ay nawaw, saanen, Mare? Ni, apay asaanan ngay, Mare? Ay na, uray libre latan, Mare. Awan met unay ti appliances yo. Siguro, basit lang, tinakonsum yo. Sigurado ka ka di, Mare? Uwan, Mare. Okay laang. Ay na, agyaman na klaunay no kasta, Mare. Awan anyaman na, Mare. No ada appliances yaw, di sa kayon to agbayad, Mare. Lakay, ilutom to'y ginatang ko abangos. Ay nawaw, nangalam iti bangos bakit? Kaibagbagak lang aruda na ginatang ko. Nangalam mo ititinggatang mo? Ti kwarta nga ibayad ko kumakin ni Mari Arlene, lakay. Anya? Ti kuna na kanya kat uray saan ta kanun nga agbayad. Tawan kanumot ti husto nga appliances ta. Ay no, nagsyakat mo't nga ron, ano kasta bakit? Nakalibreta. Nako nampay, lakay. Imbes nga ibayad ta iti kuryente, igatang takit di iti masapsapul ta. Makatipid tamot gayam ano kwa. Naimbag ko tay manugot ni Mari Arlene ang makitap ta kadakwada. Libre pa ko naman. No agbungan to tinatang amulat mangtad tamot kadakwada lakay. Subadan ta ti kinaimbag na kadata. Ne, apay nga ikura bakit? Ti anya Wilbert lakay. Nakapsut launay mo tasilaw ta. Malublubatan. Manungal daw nga minin nga iso ti pinagsilaw ta. Ano, masapol nga ron ang ma-charge man na. Makicharge kanto kada Jonas inton bigat. Wala na. Naimbag laangan taadada nga asidag apakicharge santa. Wala nga ron bakit? Saan na masapol ang mapanta iti ayan ti kaanakanta? Awan pa'y mo't ngamin budget ta. Nuadda ko di agpa-connecta mag. Tapno saan ta makicharge iti kaaruba. Awan pa'y mo't nga ron. Bakit? Anya ti umayo ibaga tata Wilbert? Ada ka di kurente, Jonas na kong. Ada mo tata. Apay ka di? Mabalin ti makicharge manan. Nalubat ngamin ti silaw mi kinanam kora. Ay wana tata. Awan ti parikod dita. Ay na, agyaman na klaunay Narigat mo ngamin awan ti silaw. Nang runay ti rabay. Sana makita ti maramid. Adda ti napanunot ko tata. Ano wow? Anya di sana panunot mo na kong. No kaya't yo, mabalin mo't ang makikunig kayo kada kami. Ha? Gumatang kailaang itiwaryo. Tapno saan kayong matla amarigatan kan nanakora? Ay, wanan niya! Dahil tatiyurnungan nyo, tata. Mayat matla, no at datiwaryo. Tapno saanan ang masapol ang makicharge kayo kada kami. Anya nga tano gumatang ta itiwar. Kura, bakit? Ay nawaw, an-anwan tati wire lakay. Tapno makikunik tayo ti kurente da Jonas. Panagkunak, kat saan ta ang magastusan no kasya ta ramiden ta bakit? Umanugot da nga ta. Ni Jonas mismo, tinangibaga kanya, ano kaya takit makikunik ta kadakwada? Mano ayati wire ita. Dito si saan kong amaw bakit? Amangan no saan nga umdas ti kwarta ta. Umdas mo't siguro. Mayat mo't lang no makikunik ta. Tapno diretso ti kuryente dito kalapaw ta.
Saan na masapol ang makita-charge ta? Agkanvas ka nga rod lakay. Wan bakit? Kasta taramidak. Bareng adda makitam analaklaka. Ang mo siguro, bakit? Na, an-anom dagito'y awire, Jonas, lakay. Sanda ko kadagita mitsi bakit? Ay nawaw, apay nga rod nga adda dito'y. Wire da tata Wilbert kin na nakura dayta. Makikunik da kano iti kuryente. Amo ka din ni Mari Arlene? Ay kwa, ibagaktukin ko na bakit? Sigurado ka mong nugot mo't lang day jay. Uray umanugot, ipakadamlatakan ko na, tapno amuna. Ibagaktukin ko na numara na ak bakit? Ipakadampay nga umuna ah. Ang mga no panunutan na basta agdisdesisyon ta. Okay, bakit? Mapanak nga ro diti ang dakalpasan ti pandangan ta. Agyaman naklaunay, Jonas. Awan niya man na nakora. Sa anak mo't laengen amarigatan nga agluto. Agtipid tayo lang iti kuryente. Tapno saan adumakkel ti mabayadan. Wen, awan mo't kit di at appliances may kantatam Wilbert. O sige, agpakada nga ro din nana. Ay katagkapi kapay ah. Saan rin? Asidig lang mo't ni balay may. Agkapi kapay. Adain sa ganak ameriendam. Inton maminsan tulangan nana. Sige, agdakan ka dayta. Asidig mo't kit di ti balayaw. Mabaling umayak makikapin, no kayat ka. Makasidsida kiti karne. Mitsi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumamot iti karne nga ipasidakken ka nga ilakay. Gumatang ka iti store ah. Awan met nga rod ti maigatang lakay. Nawa, naibusan di kwartata. Naibusan idi pa'y napalabas alawas. Manulaangan tinabati ditoy, saan pa'y nga umanay ang maigatang iti may sa kilo a karne. Nay, nagpartak mo na naibos. Kasta talaga Amumot nga ado ti paggasgastusan ta. Inton maminsan to nga rod bakit? Sigurado asan mo't lang agpautang ni Nana Bebang. Kaano danda ni mabangkrap ti istor na, gapo kadagiti kalugaran tayo ang managutang. Naimbaglaan, tanaranaan kayo, Tata Wilbert. At nakati masapol mo, Jonas. Agsingirak ko tata. Kanawaw, agsingir ka ito Bayad di kurenteo, Tata. Makabulang gayam hindi napalabas, sipod nakikunik kayo. Masapol nga agbayad kayo. Ay, wan, makabulan gaya man. Ha, manuti bayaran may. Mangtad kailatan iti 500, Tata. Ay, nawaw, 500 kunam. Kung Tata, bayad yun dahi iti 3 a bulan. Ay, sa payawan yung tugot ko a kwarta. Anyang oras ti panagawid yaya? Intron madamdamapay. Alas 11 siguro. Agalas 11 mo tin Tata. Urahin kay lata, ta sumurutak iti balayaw. Mapan ko alayon ti bayad yaw. Naksayan mo ti kwarta nga indulin ka lakay. Kinisayak bakit? Nay, anya nga'y tinangigatangam iti 500. Imbayad ko kan Jonas. Imbayad mo kunam. Wan, binayadak ti kuryente ta. 500 ti siningir na bakit? Ay nawaw, agasam man ti 500 lakay. Bayad ta kano ti 3 a bulan dahi ti bakit? Kasta ya. Wan, bakit? Nagbayad ak ata na tamot lang ti marigatan noon ti kuryente. Awan ti pagsilaw ta. Okay la ang lakay. Sana balik, tamausar tamag. Lumabasak pa'y nanakora. Si kamot gayam, Arlene Balasang ka. Sa dino tinagkapwam. Iti ayan ti gayam ko, nana. Italaang manan anak kita ka. Wen ata italaang manan anag naak iti paraangan nyo, nana. Kumusta matan ti kasasaad yo ditoy? Mayaten da kuryente men nakong. Ay kat usto tapno saan kayo amarigatan ka ni Tata Wilbert, nana? Kinapudno na. Nagbayad kami iti 500 iti napalabas alawas. 500 kano ti bayad mi iti 3 a bulan kuna ni Jonas. Husto lang ka ditikas jay asingir na nakaw. Ay nawaw, agbaybayad kayo ka ni Jonas, nana? Wan. Kat no nakitapla ang ni Jonas kada kami, nana. Kan libre. Saan mi ida asing singiran?
Nay, awan amok di tanakaw. Siningir na mo ang amin ni Tatam Wilbert. Ay sus, apay ngay asingiran da kayo kat imbagak mat alibre, nana. Nakasaritak ni Arlene itay. Kat sinaludsod na ti may papan iti kuryente lakay. Ada ka day parekot bakit? Isuda kanumot gayam tinakita panda Jonas. Kat libre kanumot. Kanya? Nas daw itay, idi imbagak ngagbaybayad ta iti 500 para iti 3 bulan. Lokas ta? Awan ang kayam tibay bayadan da Jonas. Tinaibaga ni Arlene kanya kitay, kat libre kanumot lakay. Ay nawaw. Apay karon ang nagsingir ni Jonas iti 500 para iti 3 bulan no libre mo ang kayam bakal. Day tatidyak mo lakay. Itala ang anaamwak. Ada Arlene gayam tinakita panda iti kuryente. Eh, naglulokon ni Jonas. Anya jay nadamag ko asing singiram kano danana kora kan Tata Wilbert si ka Jonas. Sing-singir ko nam. Wan kanumat. Di mat imbagakyan ka alibre ti kuryente no awan appliances yo? Ay, kwa manang Arlen, jay. Saan anasaya at tikas tangar aramidam, Jonas? Kasapulak nga minti kwarta, manang. Uray anya pa'y tirasun mo. Saan ama iparbeng tikas jay ngay naramid mo? Apay apagkwartaan mo't jay lakay kan bakit? Eh, bidot ko day jay, manang. Ay, saan kay lang arudan asing singiran? Kastapay laang ti aramidam. Sana na maulit, manang. Rumbang laang. Tano maulit pa'y, singiran kayo matad. Ay na, Jonas, aya, mangibabain kalaunay mo't. Amok, bidot ko day jay, bakit? Amom ka di asik ati pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sinuswitik ka no ti diskartem. Sigurado ang nag-istorya day jay nga Arlen, bakit? Ay naapo ka. Anya nga'y tirupam nga isarang mo kadakwada kalpasan tinaramid mo. Awanin na, bakit? Mano ti binayadan danan ako kan Tata Wilbert kan ka. Sang ribo, bakit? Bayad da iti 6 abulan. Isublim ti kwartada. Awanin na, bakit? Nagastos ko. Ay katsukatam ano na igastos mo. Pangalaan nga iti pagbayad ko. Numasapul ang makipurdiya ka. Aramidam. Amumat nga awan pa'y kwartata. Ay na, naimbaglaangan, tanaranaan kayo dito'y dalan, nanakora. Saanan ang masapol ang mapanak pa, ijibalayo. Adda ka di masapul mo, Arlen, nakong. No agsinger manan ni Jonas kada kayo, di yu ik-ikan Ha? Siyak ti agbaybayad iti kuryente tayo, nana. Saan ang maiparbang ti kasday nga aramidan na? Agasam man ta pagkukwartaan da kayo matdan? Ay na, agyaman akunay nakong. Tapno saan nga isupay apagparikutan mi kan Tatam Wilbert. Awan anyaman na, nana. No bilang man ta agsingir day jay aloko kada kayo, ibagayo kanyak, tada kami ti agsarita. Aday nyawid ko anatang, bakit? Nangalaam mo't iti daytaan natang. Dinawat ko, isupay nga abastuta. Kat, nagsweldo kayo ka din. Wan, bakit? Manulaang titangdang ko. Manulaang mat nga aldaw ang nagtrabaho. No kasta nga rod, ununa abayadan ti utang mo kada Tata Wilbert. 500 lang tumaitid ko, bakit? Apay 500 lang. Itid mo ti buo asang aribo tapno awanan parikot. Anya ngay mo ti mabati ka niya, bakit? Ti importante kat nabayada mo ti utang mo. Gantang nga asim tadi mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo. Isubli kong ti kwartayo, Tata Wilbert. Ha? Ti siningir ko abayad ti kurinti kada kayo, Tata. Ha? Sa ngaribo na jay. Ah? Awatin niyo ti kwarta, Tata. Ay, agyaman aklaw na ibarok. Isupay nga igatang mi iti bagas me. Awan rumbang nga pagyamanan nyo. Ngamin, kwartayo mo't day Tata. Rumbang latang agyaman na, ha? Pasensya kayo na. Tanaramid ko tigas jay, Tata. Awanan na jay ka na kami. Tinapatag kat nagadalam, tinapasama, kan saan mo nga ulitan. Sobra kayo, tagkapi tayo pa'y. Agkapi tayo pa, Jonas. Uwan man, Tata. Nagbanglo ti kapiyaw. Ay
tinasaya at agundawayan tayo tipada tayo at tao. Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Langalam iti dayjay nga aso, Cecil anak ko. Intad tigayam ko, tatang. Anya? Inyawid ko, tapno adda mabati dito'y balay, no kastang adda papanantayaw. Impupok mo ano inggalot mo kumamot ah. Ay nawaw, apay payla ang tatang. Isu nga rod nga inalak, tapno adda kadwa tayo. Ita, ipapupukyukit din. Delikado anak ko. Sapay dakkulan. Ay kat mayat kit di atap no agbutang dagiti kalugaran tayo ama nagdakdakals, tatang. Kasano no kagatan na nagiti lumablabas. Sapay agresibo mo. Agkalma kailang ka di tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Di mo man iberbiro anak ko. Dumngag ka no dati maibagakang ka. Di yung amin pakibiyangan ti asok, tasyak ti makaam mo di tatang. Naimbaga bigat yo, tatang. Kastama kang kasesel. Apay ataol ta aso. Ay kat ada siguro limabas mo Kag apay adi mo abugan. Ni tatang mat. Kasano no adadangran na dita. Awan mo tatang. Relax kay lang ka di. Ay nawaw. Di ka agsawa kasta. Gamin, saan mo akontrolado ti mabalin ang mapasamak? Alawanan. Abuga ka untap no awan ti adwa sa uyaw, tatang. No hapay nga binadibo kayat nga ipupok na itaa. Madimot laang no maipupok, tatang. Anya ngay ti sirsirbi day nga asaw no ipupok kumatlaang. Kasanon ngay no adag tatakaw. Di saan nga agbutang. Delikado nga ron anak ko. Agresibo mag. Nadadangran na dita. Awanan Isupay ang paggastusam. Ay, nakabutbutang ti aso ti kalugaran tayo marikar bakit. Ay, Aso? wan bakit. Damat gaya man ti aso datata Edmond. Anya? Awan mo't nakitak idilim mabasak iti paraangan da iti kalman. Uray siyak mat. Itay lang nga nakitak bakit. Ay na, agresibo pa yung garon. Itay limabasak. Ay, nakabutbutang. Kasla kumagat si ka. Saan da nga impupok aya? Ay, isaan bakit? No sakla may isa. Ay, kat delikado ti kasyay. Amangan no inton madamdamakit at datangran na dita. Sapay la kumaa, taaddag reklamo akalugaran tayo. Wan nga rod bakit? Tapno ipupok when no igalot na kuma. Ay, delikado man ti kasyay. Wan nga rod. Isuasi ka, aganad ka no lumabas kay Jay bakit. Narigatan, sapay awan ti daduma pagnaan. Iti ayan laang matdatata Edmond. Si kamot gayam ti lumabas, Edmond Kabsat. Adda ka di masapul mo, kabsat. At dala ko ma-concern ka. Anya dayjay, kabsat. Idi na minsan alimbabasak iti paraangan yaw. Nalabsak ti aso yaw. Taol at taol. Nakabutbutang takasla kumagat. Aso ni Cecil dayjay, kabsat. Ibagam tuman iti anak mo taigalot na ti aso na. Wano ipupok na latan tapno saan kami mat amadandanagan tunggal lumabas kami iti paraangan niya. Isumot ti bagbagakan ko, anak.
Ngam narigat mo't akasarsarita. Isumot lang ti kaasay no addadang randay jay nga asaw. Kasaritak tumanin ti anak ko, kapsat. Magyaman ako na ikabsat. Awan mo't nga may ti daduma pag naan may. Kapilitan nga iti paraangan yaw. Sapay lakuma, ta solusyonan yaw, ti parikot may. Apay nga ita kayo lang, nanasita. Nang rugi ka din ti meeting, balasang ka. Saan pa'y mutkit di? Nakabut-butang tumo nga minti aso da sisil. Awan ka di tao iti balay da. Awan tao itay limbabasa. Kasta una iti danag ko. Ay, una yan. Di damit ko na nga igalot da. Dahita nga raon. Di da panunutan dagiti kalugaran da ama perwisyo. Bay, anyo nana, kasaritak to ni Tata Edmond. Kinasarita kong idi kalban. Anya timbaga na kada kayo, nana. Aso ka nun ni Cecil dayjay. Naibaga na mutkit day akasarita naman ng ti anak na. Sapay la kumangarot ta igalot damatan. Di da urayan nga adda madangran jay aso da. Apayan, tatang? Ingalot yumatan ni Wite. Wana, takabutang dagiti lumablabas akalugaran. Ay nawaw, aginarti man dagit at tao ako nakon. Ay, pangasima. Saan lang at ibagim ti panunutam? Kaasimat ni Wite, tatang. Di bale, tanumalpas sa aramidag akulungan na kat saanan ang maigalot. Ni tatang mat, apay ngamin apakibiyangan nyo titarakan ko aya. Na, di mo't imbagakan ka delikado. Agrik-reklamo mo't langan dagiti kalugaran tayo. Normal lang mat ti aso nga agtaol, tatang. Wana, ngam no adangay kagaton na dita. Wano saan? Amangan no mauma dagiti kalugaran tayo kat ni Huiti tidangranda. Ay, di dapat padasan, tatang. Isuda ti ipabarangay ko no bilang lang. Aganad ka no lumablabas ka iti ayanda Tata Edmond, Ronnie Lakay. Wan bakat. Kinamat ka no ti aso dati may sa kalugaran tayo ka. Anya? Pudno ti imbaga, talaga aperwisyo matanday dyan nga asong. Alaak nga ro tibunang ko, bakat. Ay nawaw, apay tibunang mo Lakay. Iwan tapno damat armas ko. Kasalo, no sakmat tanti kamatan na. Ngam kita ama, taamangan numatagbat mo dyan aso. Ay, depende bakat. No kamatin na. Ay, talaga nga adda maaramid ko at ida magustuhan. No agtataon lang, baybay amon Lakay. Wan, di ka madanagan. Ta sa anak mat adagas. Saan ko adangran no awan mat makagapo? Ala, agrubbat ka nga rudan, tapno di ka maladaw itilakad mo. Amangan no agurura yan ni Tata Isko ijay. Apay akas jay ti inaramid yo, tatang. Tiyan niya, Cecil. Ay nawaw, agin didiam mo kayo pay lang mat. No ti aso mo inpupok ko, tidakdakamatang. Inpupok ko, tapno saan ang maperwisyo ti pada tayo a tao. Ay saan ang mabalin, tatang? Ibulos yun ni Wite. Ay nawaw, bayamon. Narigat ti agdalos itirugit na, tatang. Narigrigat manan ano at dadangran na. Inton sumarunaw, di yu pakibibiyangan ti tarakan ko, tatang. Saan matkat ako magat ni Wite? Saan mo sigurado? May mayatin ti aganatan niya. Di mo urayan nga dadangran na kunak manag. Mapana kita yan ti gayim ko. Anya ti aramidan yu ijay, tatang. At dala na patag ngay bagakan ko na. Mala, agrubwat kay nga rudan. Ni Huiti baybay amlaang iti kulungan na. Di mon ibulos. Pakanakto inton madamdama, tatang. Pakanumlat tayo iti kulungan na. Ni tatang mat, narigat ti agdalos iti rugit ti aso. Isu amay mayat no ibulos ko pa iti apagbiit. Tapno awan to ti dalusak. Saanan? Tadelikado no adadangran na. Addaak mat, tatang. Bantayak ni Wite. Day talaang ayak. Lumabas sa kapaw! Ay! Hindi ko masinag kanya ka! Yan! Apa yun, nana? Anya ter aramidan nyo? Ay, tilupo! Ginagat ni Wite! Ay, oo, na yan.
Amangan mo't no timmaray kayo ngamin, nana. Ayan na ikaw. Hindi pa'y nga ibagbagamikan ka nga ipupok mo na itang aso. Taparwisyo ka na kamay. Amangan mo't no pinang-oryo. Iso akinagat na kayo ti asok, nana. Talaga kit ding agresibo ta asom. Hitaray na kidya ospital. Diyak pa'y kaya timatay. Aho? Oo, ay kayo mo't, nana. Tapnoan mo yun, nana. Awan rabis ti aso mi, tain pabakuna mi dayta. Ay, agdardara mo ti kinagat na. Aho? Hintun sumarunaw. Agan anad kay mo't ngamin, ah. Nagpa-injection kayo? Apay mat, nana? Ay, kita tilupok. Ay, nawaw. Kinagat ti aso dayta, nana. Kinagat ni Huite nga aso ni Cecil. Daytan ti ibagbagakan kwa na idi. So, pa'y kit di apaggastusak. Awan lang arudan makukwarta. Maperwisyo pa'y ti tao. Numano ti gastos nyo, ibagayo kan Cecil tabayadan na, nana. Mayat nga ta. Kapilitan aso na tinang kagat kada kayo. Awan ka no ti rabis ti aso na. Ay, saan tayo asigurado, nana? Masapol nga agpa-injection kayo lahat ta iti anti-rabies. Urnungan nyo ti resibo, ta ipabayad yun to kankwana. No di na kayat, ipabarangay yu tapno saan nga agruam. Irresponsable mo't nga minday ta a pet owner. Anya ti ko nam Cecil. Kinagat ni Witi ni Nana Sita, tatang. Ay nawaw, kasano kinagat na? Imbulos mo aya. Imbulos ko ni Witi itay, kat naira namot alimabas ni Nana Sita. Ay oo na yan. Ayan na ngayon. Diyak mo nagpa-injection ni Nana Sita. Ray tati bagbakakin ka. Diyak lang mo. Ang mga nuwad damat inaramid ni Nana Sita, iso akinagat ti asok, tatang. Agresibo ka talaga ni Huitin sa bali at tao. Imbagak mo't ngamin, adi mo ibulos na delikado. Siguraduan lang ni Nana Sita nga awan inaramid na, tatang. Ay unay kan. Sika lang arudin ta entipidjot. Sa bali at tao pa'y lang ti pabasulog. Kita ata amangan no si kati sumaruno a biktima inday di Huiti lakay. Ada ka din napasamak bakay? Kinagat ni Huiti ni Nana Sita. Ha? Anya? Day tatipod no. Iso nga agan anad kamat. Ne, kasano kinagat na ni Nana Sita? Kat naipupok mo ti aso, di limabasa kidagsa pa. Amangan no imbulos ni Cecil Day talagang nagpaiso. Ay, kaasimot ni Nana Sita. Kat nagpa-injection ka de. Wan, nga maada ka no bayad na lakay. No kasta nga rod, ornungan na ti resibo, ta ipabayad na kini Cecil. Ay, marwam day dya babae. Wan lakay, day tatimbagak kin ni Nana Sita itay. Ada ka din ni Cecil, kabsat. Awan kapsat, ada na panan na. Mayak, taytad ko kumakan kwa na ti resibaw dagiti binayadak. Aywan, nakumpletom ka di ti agas ken injeksyon kapsat. Wan, nalpasan. Daytoy amin ti bayadan na. Sige, ibagak to keng kwa na. Diyak matan makita ti aso yaw. Aday ti malikudan ti balay may. Inyakar ko ti kulungan day day. Sumat lagayam nga awanan ti agtataol. Ni Cecil tumod nga main. Awan denggan na asa ko. Tunggal at ti bagakan ko anak at sa anak nga ipangag. Inuray na nga da mapirhuiso. Wan nga raw. Kasla siyak pa'y ti pabasulan na nuapay anak agatak. May samot nga ruday day. No daddumakit kaslasan ngagpampanunot. Inyag ninanam sita dagiti resibo ti binayaran na. Ay nawaw, nagadumot tanda ito'y tatang. Kita ano mano ti binayaran na. Nan, kita akman. Oh, kita dakkel mo't Ay nawaw, binayadan na kanudag ito'y tatang. Wan, isumot ti kunana. Agasam man da ito'y. Dakkal mo't ano ipabayad na amin kanya. Ay kat ano samata ni Huwete mo't nga asom tinangkagat kan kuana. No saan mo kumangamin nga imbulos iti dadyang aldaw. Di awan kumate pagparikotam ita. Una yan, at damot lang basol na Oo, di ka nagkalintigan.
Bayaram kit iti gastos na tap numalpasan. Ay nawaw, pangalaak nga iti pagbayad ko, tatang. Oh, makamuka mo ito na. Kita lang, tama nga no ibulos mo manan ti asam kat addamanan ti kagatan na dita. Manayunan manan ti parikot mo. Kumusta nga ni Nana Sita, bakay? Nasaya at matlakay. Naranaak di tadalan itay. Binayadan ka din ni Cecil, tikastos na. Saan ka nupay lakay? Iso ti urayan na. Ne, mga no saan akayat ni Cecil ti agbayan? Ay nawaw, saan ang mabalin nga aramidan na ti kasta lakay? Umunay ti amin, aso na tinangkagat kin ni Nana Sita. Kaya't asawan day ta, responsibilidad na ni Nana Sita. Nanginan samat ti injection. Aywan nuda tayo amarigrigat kat nangina day jay. Inuray na pa ilang amin ang mapasamak ti kastoy. Mas daawak, awan mo ni Witi. Jakon makitkita ti aso da, bakay? Impupukda ka no iti malikudan ti balayda. Angam naladahon tadamot tin na perwisyo akalugaran tayo. Naimbaga bigat mo, Cecil. Anya ti umayo ibaga, nana. Singirat ti bayad mo. Ay nawaw, sigurado kayo kadi iti resibo nga interview ka ni tatang ko? Wan, di mo nakita ti pitsaya. Dakkel mo't unay day jay, nana. Ay nawaw, ano sama? No saan aga po iti asom? Saan ako mga agastos iti dakkel? Kagudwala ang ti bayadak Ay saan na mabalain? Ti kayat ko kat bayadam iti buo. Anya? No saan mo abayadan iti buo? Agpatulong akan kapitan. Tauray ijay barangay hulngag sa sarita tayaw. Nalaka akmet kit di akasarsarita. Hay, una yan. Naggasto sakit din adi na oras, tatang. Anyangay, asino mutla ang tagparikot ita. Ay nawaw, aburido lang arudan da tao, kastapay lang mati ibagayo. Talaga nga gaburido ka tadi mo nga mindenggan ti may bagbagakeng ka. Namin ano abinagaan ka, ngam dinakmot impangag. Isu nga rod nga inpupok kun ni Witi, tatang. Pag nakmamday ta, saan laang ngamin atibagim ti panunutam. Ay, wan, amok day tan, tatang. Very good nga rod ano kasta anak ko. Kita manan, tama nga no mailawan ka kit ibulos mo manan ni Huite. Saanan, tatang? No di mo kaya't nga gastos ka manan, agbalin ka responsable a pet owner. Di mo itulok ang maperwisyo ti taraken mo, ti pada tayo at tao. Ay nawaw! No amom ang makaperwisyo ti taraken mo, ipupok wano igalot mo. Agbalin ka a responsable a pet owner, tapno awan ti pakariribukan ti kaarubang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.